Baba, Yankopon, Islam, Papa, Yankopon, Saudi, and Kaimpo, Nippon, and James, or dear Juma, we Bahan, Pacon, Ditum, Yankopon, Sas, and Pana. Obuoba no Papa, can Mamma and Papa. When Yankopon can, you know, the Town, the Yatro. Obuoba, many Emma who from Maakye and then because my first ever say, we a product to be frank. You are a product that we have to be proud of you. Radio Papa, I pose again. Thank you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Pam pam, na-na-na-na-nam, pam pam, na-na-na-na-nam, pam pam, na-na-na-na-nam, pam pam, na-na-nam, na-na-na-nam, pam. Hey. Simano eduenu emiensa ena abo apa no pa no nso ho me pa cho matching any jumedi anything sports ene yede ebremo ba bia yadru sisi anu yede abraba kwantu mu afutuo ni mu adesua emfato ho kakra ene yede ema yen ho na ya to aso obanyansafo yebu ne be na yen kana sebo akwasi ampofo eji. Oh.
Yankana Sam Aba Obejansa for you Bunibe Yankana Sam. So a belated birthday going out to you once again, Gregory George McLean. Kweku Ediama Ansa. Anyone way di one birthday and ring na. A radin coming na ho. Omo makoma so ade mmerem. Ni amo hwehwe oma mo nsanka. Mo bompa ya radin tie. Enye nipa nyina na bompa ya radin tie. Ah, wonim. Ya beka ho asem da bi. Anyumle wura mi ama mintimi mpo nkasa biem. Oh my goodness. This is what we call a song. So tie mu nsam no. Davida. Ye buleba sana yenkana ze. O abonkele voice rekope ba bito. Me pato ye de obra kwantu mu adesua de ne mu afutuo e de betfoa so na odi etie nwum we ma me obra eniwaro obra au obra yeah, Connie say, I prefer go baby atonu. I just saw Nuaro, bra, Nuaro. Me aba franwa, yeah, Tom and Midian. I'm a more premise. May have been in Tamo. Namia made me also Abdurabwe. Sena penny away. I did I say. Ah, Obray. Odi pani o be ray. Ah, Obra. Anywara. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo achen ediba ahinkai 93.3 FM. Obra anywhere. Ewurade mfa papa yekra nsie yie. There be mame obra ne mo me mpe hawo abrante mo obra ne mo. Aha. Me pe ba ko no a we ni dede wom dodo me pe ba ko no a de we ni dede wom dede we ni mu. Sa. Ah. Obra Anywhere Tio O si e ko ne sen Ah I just saw no ara Agway voice enye de kra Na so ankara no ntumi etie nwumin Ah
mami dieno na me ho premisa na ya penintewo na me amadi me husu abrabwe zena peniyo aya debi aya se obre odi pani obire obra tani wara obra tani wara obra tani wara anadia mapanyino awami ya komesika ma brabwe zene na fomo adia chiana pa me on fami na suma kwejmanswa ochina die na medie obire oni pani obire obra ene wara we see a frame amwa about 4 Williams o say hin kan fm moye ni nyina meda awurade ase de ma me kra mabusia ene wo mo akaka ho nyina nyame nhyira woni nwomo pa wo de ma yen meda se ta ta na du kojowus yeda se mu amakaka ho nyina nyame nhyira mo nyina mako onso betumi adwane ye wo Facebook for wadwenkyerɛ ne fagu hɔ ye bekenkan dia ma o anyum di nya me ma me mfa abrabɔ akwantu mu afutuo ani mu adesua ne mfa ma ma me ntim firi hote yegu so no ano be ma okwan na watie nwom no yesi anoma wantu a obuyada we see a from me symbol owusu ahenkan nyame nhyira mo me hwa mo di free offing so erade nka mo ho king kwadwo abubada ono so wo hwe yen erade nka ho ye da sia Au. Eye, enyum we no akraye. Oda chinti no, mo me fansi nchen. Cause wetie enyum we mu nsem awie na o se pe kasa foforo bi atie dia ne na. All right, nti ene oda chinti no, ba bi e defy no enyum na wutie ni mu nsem no aye. Obra eno ane wara. Eni nti se wa ma wo ho obi mo akokompo. Akokɔ eto ama nipa de sani akofa kosia na no adi no akokɔ no ane besan ye kokwa wapɛ baabi no akoto otowi a onipa de sani asan akofa kosia no adi obra ye boma ye ho so ate ase nti awurade nka ho nyankopɔ ye adoma wɔkyena na ne anka ye de brɛ wo ne no ye de ama wo obra de ubon krata ebre na so ye de bro Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache e de ba ahinkan 93.3 FM mawami ya komesika ma brabwe zene na fomo ena fom kra adia chiana pa me home family ansuma kwejmanswa Obuoba ochirade na medie abusia yi obirei ye dipane obirei ya obira au obra anywara efia Obuo
And me at that. And you my favorite fowl. And you mean that. I am in den some woman. Some woman. First no pa. You go mammy, oh papa, oh mammy, go papa fufu so. Oh. You ready to be a baby, me about Tommy now. And I'm cramming from my way. Yen namanum from my way. Aye. It will be kind of no papa, oh, jealous, oh papa. But who nim baby of fire and sun when you're Hey. Obranya is you. Obranya is you. Share life no be joke. Have you? No be joke. Wow, what one I say yes. Massa. The kind of stress where you go through before you go get money, buy some food, you know. Massa, wahala day life inside. But you know what? We be travelers. Yes. We go succeed. 24/7. We be travelers. Where somebody come from Nebrehi, all the way from Nebrehi, where he come Abu, he come Bobra here. Life no be easy. Traveler. We be travelers. We be hustlers. Even you grad as well can be. Send the anya we be hustlers. Hustlers. Where you come to do this hustle here. Where you they come from? A tuntumre. Wow, see this. Somebody they come from a tuntumre where you come Abu, they come Bobra. Life no be easy. I dey tell you. Somebody too they come from what be the place cry? Amantia. Amantia to where he be Kwaku traveler. Kwaku traveler. Kwaku the traveler. He come Abu, they come Bobra here. Oh. Life no be easy. It no be easy. Obra. But Abu how many of my boarding power? Okay. And I am in Guan. Abu ni my boarding. I didn't ya. So since you must see at all FM. Into no some money my boy in his hand. We are coffin on so coffin. Because I didn't born more better Abu honey board and they were questioning to say, I didn't ya. And I'm about 40%. Also, Chrome Bay or down pool. I was sending for now. I'm going fan on can I? We can do as any son will do ya. Some baby. But like a serious, you're making a serious. I will find my boarding. I know. Me to a DB wa hanomo. Na o kotowa aseni antisa. Says it's answer near my boy didn't tell me no yeah said no boy. Abu hanomo ne de what he has the otin kan no. I said what is legon say trasaku. Is it? Hey. And now ala aduane bia ni ha. Hey, abu here. Abu here nobody be hustler oh. Share you for cook. If you don't know how to cook, masa, you go sleep stomach empty. Abu where you I come crow. You there abu inside. Said you ani ala la ba de obenya bia de okro ma de oboa. Yes, obi akra nya ho. Obi nya ho. I come to work kwasene. Obewu. I come to work kwasene anako. Kwasene. Anase Oda. Abu Obi enya ho. Obi ani za time no. Oh my goodness. Share life. Life. Charlie. Easy. Life. This life, You choke. The life choke. The life choke. Masa. Sometimes where they feel some pains be there the body inside. Where like you get tired, you go feel sleep. Oh God. But you don't go feel sleep. Who go bring the food? Oh Massa. This morning tea, somebody will wake up, they go farm. The person tired. Oh. The person won't sleep. Oh God. But you don't go feel sleep. No. Opa sleep, you go sleep. Massa. Life. This life, This life. Me if I come this earth again me I don't come Ghana. Hey. No me I will where you go? Me I go Pakistan. Where? I go Pakistan. Hey, home. If I see say the life they make Zuguzaga Bia, where we go blast. We go And then that's naturally.
You better to bomb was say we are saying no. Actually, no be akwa the baby. Oh, but like on the more serious note, abrabon enye easy. Abrabon enye easy o. Abrabon na uni me accommodate pa. Who from ame? Now you know what they talk. Who you go bear? You don't get anybody where you go bell. Oh. Even Omokrana, you want bell no? Omo no they are they are expecting money from you where you want bell them. You want bell them, talk them with tea. Share. Must I forget to forget. One kind tima. Oh, masa. But it go be. Oh yeah. It go be. But the thing is say you for hustle. Hustle get your own thing. Yeah. If you hustle what we get your own thing if you enjoy that one no dey sweet. Hustle get your own thing. That one dey sweet. And on that day. Yes, me to hear Juma Nigeria kakra o. Oh yeah. Okay. Oh my goodness. Adding. But in the midst of when we nyina no yo any daso say the baby no erade ngu ye mu ase. And you know senior tie nso. Upushi kakra bia na erade. Yeah. Sometimes so sorry anopa. Who nim baby kra ubenya aduane afi. Who nim baby obenya sika fi. Pofrimu a bo se bi. Ba. Say that me banya me wonders bi me trust dreams. Nyakopon we kra. Serious o. Me say to dem bi pa Who pie free fie without nothing. But unko fie no. Yeah. Uko with something. Bo se bibia be bom. I tell you. Hey. Me say baby bia menyinya sika bi free no. Nyankopon na me gini di. Me ginya me di. To de bi ehu. But baby menyinya sika free mre bi no. Afa me gidie no akonanim. Ebeko. Because na any that's one to say. Oh friend wine. Oh maami ana papa. No grand na make us wo. Obejo so aje. Oh shit. Uhunu say o maami call bar. Enya ne hwene na ye ne ya. And to send it free wa. Enya ne hwene na ye ne ya. Na ni tu. Share. Oh papa kura se de mi die na kura. Do. Ni nyina chi na Erade wo ho. Erade wo ho. Ebefa. Anyways, mumfe mu remu eneja. The one krata be na no so. Wadaro ma mumfa ma yen. Na yesi ebedi abrabo achi aka mu asem a. Ne nti ebe no KJB. Ni aka KJB. Mumfe ye nante. Ebusua anapa nonso abapa ho sema aduanan mienu 7:42 AM. Ewo fia ha. The one krata mo boso ne ade bre weti. Chanwa so na nsam no de bebre no na aba. Daily guide the Obuokrata no na medi free ase. His Excellence na Nado Danko Akufo-Addo wa hye bo se yaba na humasua ka che obehwa hyemu ke na papa ye ema bo ante ne education humasua de ne ye ntumu da ehun nsem eda hanom a krata ede aba na ase hanom anso Ghana mampani His Excellency Nana Ado Danko Akufo-Addo ni chocho mucho maame kind say beautiful Rebecca Nyimfoni da na asemo Kenya ne say chronic diseases bi ya tiasete wa Ghana ha say wose ye tu ya ni tesi so pa na ye ko hypertension hwan ya de hu ya ye krankro wose di nyina wose ye hwe ne ma ni kwa ho pa wa hypertension nyoma ho dress udie de se fata ma body no hwe na ye no sa afa apomudi adwuma efo so hwe no monye na embre ase kra wa Ghana say ho nsam eda ha say na encha no wanso ye say aban no His Excellence Nana Danko Akufo-Addo amamwa wo obuo no scholarships a one manya scholarship ketwa 47,160 empemo aduanan enso ho ba ko ne aduosia esukufo nkwanu no ya mom scholarship award scholarships ya kratay ede ho nsem aba ene anapay na esoro no wanso owura bi Professor Duncan ono nso se ewiase nyina ye nyina ebetena mu asomdwem ebi mu kokon ye beyi entokwane akon ni nyoma hodra free wonti wo se ni foundation bi ono so ni dwumadi a wodi anyina ne se
asumdue beko so wiasa fenanti sika wa page nya sika ketwa $2 million o se yen hwe ne famwa ma asumdue hu dawbo enkoso entrese na kwabam wo wiase nti kratai e de honsam so aba Daily Guide anapay. Na most authoritative newspaper da Bokrata no eye Ghanaian Times GT. Na wade aba kire mu se eye MTTD4 wanum ani abrepa sanse eye akwanhia hodo ekoso ewo ya kwan ahodo so no ha adwene eno enti no ayade se omo ne eye aso yenso a omo hwe ekwa so kosakosa ne krabade ne krabate no eye NSRA no National Road Safety Authority for one maka boom and a one alanchi jumedi bi otudin say Easter Stay Alive campaign na just say Easter imuno ye hwe say akra dodo na no ebenya nkwa enkoya kwanhia bia kofa wo bia amfa ma enwo asem wode about the Bokrata yi ensusu emu na owie ye no na wode tudwa kire mu say mampanyine ensa aka eye Ghana first Ghana social value report nensa enso enya kan ho asem wode about the Bokrata yi emu wode awasofo no na hwe eye nguma sua no aso ene so mfonyi de aba Doctor eye ya osei aduchum ne mfonyi edaha ensam wode apisu no o kire mu say system no kasa de eye technical vocational education training no wonum anya apa ho entoma ewo eye asante mantamu a eno nsoso eye school to aso ni bia ba beboa ye pawe eye nsan nyuma eni dwadie entotoye emu enwuma sua ho ntotoye na ne omakopa ho entoma no enwa asem ode aba na wasanso de atudwo de Bokrata mu kire se odroba ni bi woni ni mate wonum enso etimi o kire se eye allege osusu se wonum akun eye city guide bi enho asem enso wode aba no chesa police for nsa aso eye wonum so emu we eye Ghanaian Times GT da Bokrata. The Daily Statement da Bokrata no ene ya de to aso adiama akuafra kuma studios ne tie yo Maakye dwumedie so ni ase CCTV camera a capture maami bi we kra de ya bayo capture no ba ya bi a woton ade a capture no ene san yes wa kwa akori sika asum 25,181 Ghana cedis. Wakwa wi ama CCTV camera ye a capture no emane ene a lawyer for aba bi da han wa wani tua se embra no ba bi e da no e de no be fa na Ghana Water Company Limited for so honsam da ha se ene se nkofo bi chesan ena Ghana Company Water Hwan Limited water for one no profit ahodro ma just adwuma no mo ye na se e kankwan wo mo bobo aso mo boka dodo Ghana Water Company Limited for aso mo boka na no mu na wo mo managing director de betu George se Ghana Water Company Limited for wo ma se wo no ba benyo om hu se tam enya a profit nti en wo mba na emom omo be somosom pa nti no se bia wo mu dwumadie bi no ma enya profit bebra we enya news ya kofo bi eso mo twe o mabo so enwo nsam da akrata dia ba na ukopiem ewa yagaba yase won so no ukopie sa krori so abusue aja na wan no ahya ase ne asase yantam bi da hanom ani nkofo bi gyina so nyasam keto mani afekere mo pa ya won mo hwe asi agenda 111 project ni bi won mo kratai e de honsem aba the Daily Statesman na aya the new publisher da Bokrata no na mede to aso wode atodwa kire mu se ase omo na hwenkitawudi adwumadie aso communication ministry no omatimi abomoden atete ema ya makomako empimnum 5,000 a wonmo ekwagentetie no efa eye ICT dwumadie enso so enwo se de be ya befo computer no obetimi enso hunu mu eye pa eno entetie no wose entetie na akoso ena wode wonsam enso ede aba onimonyamfo afanyo Markins eye mrase bedwan de made hye no mo eye afitu abato empesua eso ode ne nsema do de aba no otu eye timamufo efo ese enkrofo bi aba omohye onum asabisabi produce omo dibra kese kakra ewo makonko Ghana mu ya no mobobra ko manimu na no mo ti aba fontentan so Facebook titru no mo so edo mu din ene wonum identity e de bi account ni bi nti ubekom ebia
efia mpofwa ubekọ no Facebook bo se ye de bi account be mienu wo ho ube hwie me bia ba ko pe na ene dia ba ko na obi di nsemone an o de jenkrofo sika eno na wo tu eye timamufo enso efo se eye ayen ye ahweye pa na wo de eye opanyin bi so fonyin e de atoyanom na wo kire mu se ukopie mu ewo law school emranimfo wonum school a wonum ekode agentete na wo kire so mo SRC no na chese school representative council no wo kire se eskadie bi koso top bi koso nti enwa asem so aye de twa ena de oboka ten watam ede aba the new publisher the inquisitor the oboka tana me de etwa so na ya tworo twi ato ese kan de asembeba kanda pa national security for boss na say you ko gina simpie ni aponya platform ni ensam de odwuri bi gu ho o say ajajefo chire mra ni mu o mun chire ni ye ma de bia ajajefo yesi ajajefo MPP 40 so wo mu yen kwankwa pe chirechemu bi wo ekotomra u ba se chirechemu na akode amaban no ote so no ase de bia asaban no di bibia nim kwakwoto na aban na di nkunim enu nti wakachi ajajefo ne se wo mu hwe na sade no mu ncheki ni ye pa na ase nhyada anya de bia aban di asamba na mwadi amaban de se di enti asase mu ayede jakwofo se papa na akasa ye bi nso se wanu anu no aka waka ebi nso se enye ehun nsem aye buburu jawa ne nkofo a wonu mu kasetia se asam ko kan no na judge ben na asam no odi a onim asam no se ne obedi no obi mu kire se judge fo ne bebre no anim asam wo mu ka enu nti so o kire wo mu sa de ne wanya de ebi mu nso se no ana ka na aka nti ye se wo de asam ba papa eni emra no bi a cha na dwen wo kratai ede ho nsem aba na ase anu mwanso ukopie mu ewo Bog Oil Storage and Transportation Company Limited a ye twani tia efra no bust hwanso yesisi kadie bi dwuri mu efe 4 million Ghana cedis bi fanko for sianse na wono ma ba be kasa nya no kre se die nti bust Debi. Krata de won sam aba. Na Ghana ha say oswafo no ena hwa nyam ahoden sam so. Energy Minister Sweet Napo wada ha. Eni ejai. Eni ni kente. Wo blinke. Nyasam kitu. Aya kama na nim say de dwabe ma na ho ofese. Yey. Wada ha na sam wo ka nyina ne say bro can say Easter prayer ye kwawurami ye wompo nyam ya doma Friday ene ye se bekum Yesu ana Friday ne bekum Yesu Friday yes we hu amani no de bia mu ku mo bekum Yesu ono na ngumu mo beku no de bia epu nyamopo Yesu Kristo hu amani epu bia eku no na ade na mo Yesu ono ne nkumu mo beku no ungo so kumye bi adofo kudashem ye wiase ni enti Yesu ye be kuna wie ya be ya wasori o se wasori mungu ni David ya Easter no wanwan any bronya David ya nka ye ne ya de boy for yengu no amuna mungu kunu Yesu Kristo ti Easter yedin sambabo na o se Easter bremu ayekweku Yesu na wasan ye asori o aso wahu nipa oku na wi asabe ye wasori o kwasi ada na ne o ma se fitamfita akwata so de mo se sa Easter bremu ene wo se ye nyina ye ka ye hu bom enti obi anka ne hu bom wakacha ne constituency for se munka mu hu bom o munka mu hu bom Easter bremu onuado na ye amanfo benyansa abodi o se kum Yesu ebe ye ye yansa afodi o mo je na me say makọ Roman sa na actually ya me ya Church of Christ ni o ya wumitum but me ko Roman school enti e ma me be ko Roman ya na ni ye kum Yesu no a omo jeje collection ye ko sie ni ba ye ya asore ye mass ni ajeje collection Yesu ayase Yesu ayase na enyi somebody eno si we su kran ha kinopi ni ade o
na unim de ya na satan na me papa wo se kwablani bi de ne ho aba so ye Yesu ni etwa na chima station of one the cross ye be dia chesa ni Yesu ye wi asensam doso what dia kire bi da oh se me makoro Roman e wo mitum ene ni dia kire se ya Yesu epu na ma me fuai kikam ye Yesu ye waka na oba ya de efun ni beto ho a ya se koso baabi a ese upese oso bi aso ne fa bompa ye koso bi akokoto ho wa so nnan ada ne bi aso na fu ada wa ye do be ya wa nsori bi mu no akoko asi Yesu wa se nua na meso abi na me de bae video bi amahu ose video bi a ase call viral sa na enkrofo no active say Yesu ne nasefo no na we na omo kan bibi to Yesu no so ne no act Yesu no omo kan bibi to ne so say waye bibi asa e na mo frɛ ne mpanimfo anim e bisa ne say o na wo so ye wi ase agenkwa no say wa enti mpanimfo na omo kan asɛm ne baako etoto na no ne baako e na obegyina ne nkyɛn o say wa say wa chiri ho no wa no dendenden kasa no pa Yesu asum osan pa ba ko na Yesu no so asore na da ko asum o so hwe mi bi nya ho o Yesu no ba na ni mremre nti motiti ntasogu so hwe me omudi bomu wo ho no mo a no enya seketo so ndi onya ho Yesu ba ko no be ye no ho mo oh we dia urani ade Yesu kin on the only sad time no cry yes eya na ye de sere but mama ye fa ni agro bebre say unse ye di agro dodo say dey ye di Yesu di agro ni wuo na na dabi enye ni wuo no cry per say but like ye di Yesu di agro hwe ye wo Ghana ha obi address so ye Yesu oh yeah yes na twetwe ye di Yesu di agro dodo yes ye omo ye ma ye di bisre but asa ye abroso na wo ka no ya abroso ese ye wo Ghana ha wan se enkofo bi asore se me Muhammad debi want na me power Muslims hunu no try it and see na se ka wawu kwanti ma de beba so ahwa why si ebeku na wa twa no ebusi amra Facebook so be hwe Yesu Kristo kura fufra ya wo no na specify tell the news anye Yesu specify to no hey yes na one na talent no he said Barnabas ne hwan I don't know that when na hwe you na ni hwe anu na jeans ni ka hwe no Yesu Kristo no hwe ni ka no abotam oh mama we yes mo agrodo mo be nya isa anu atisuru ara na mudi mo agro say na zenti na mpanifo e omo madwan ya bibia wo na say Yesu ye di ne ho agrodo why no so ehu yen wo asase so sisi why no so ehu ne Yesu obi ahu Yesu picture no kada bi metese ni pa na e picture no enye Yesu be kona yire kwabda ne dem Jesus wa ma utu o so munyi mutu Jesus say munyi mutu wane chano wani chano ti sa bra no cameraman be pa na tumko na say ngwa za na camera okra be black and white na cameraman kra ni ho so onya free hin enko akwa bi no me na act ye enti ase imagery omo imagine say we literature who say imagery is part of acting in your man me imagine say no na mo imagine say na mo imagine say no tier man hu so ye bibini na mo hu so ye oburu ahu enti munya sa ade no na mo di papa e da no bi te kwase ese wo se onyo na ye Yesu to osro mo obi anyi fi da so dem ahu na no say na ekrofo ayi omo tompa boa okuma se ayi bantoma ho no mo no obubu afu ada yom si Yesu bai wa ntompa boa da o shempa boa ba ko pe no no di hi he ewiase
Oya Abuja. Ana ya tsere papa isa. Munya isa. Ehu ne da. Obia hu ne da so. Enya ne picture why say. Yes, I want you osima do two. That's it. Yenu Muslims for mo so wo da mo so de kai Muhammad. Eduru on mo yi sa mfonyin bisa. No. Omumpo dia so mo nimfoni. Muhammad ne de nimfoni wo ho. Nimfoni wo ho. Se Muhammad ne de Yesu ba ansa na Muhammad ba. Aha. Enti Muhammad ne de omo wo nimfoni ni kakra wo ho. Ye de Yesu obi. Yesu. Obi enu ha wo. Yes we. Yehu di for so. Ye Ghana for. Okay, so abrofo ni na so use that picture na. Enti munya isa. Ya mo bododo. Oh, na ya no crow. Mo bokura asem mo yesa. Man. Ya mo bo waka. It is sikaso. Ba mo yesa. Ya mo bododo. Ya mo bo. Mama Yesu aye mo bo sa. Ya mo bo waka. Na mo o yale no ka mbo bi ma ayi. O say. O yale no. Ya mo ma hefo. Bo ma mo di Yesu aye akora ro. Omo di Yesu hu agro. Ai, bo ba kuma. Enti ya ma Kofi Oduro nkasa nkyere mo. Enti ya ne keka ho nsem na fe ya ma Kofi Oduro nkasa. Minka menzemse. Omo a di Yesu Kristo. Nyame ba ono be koje ye no. Omo di na ye small boy no. Kofi Oduro nkasa nkyere wo. Enti yo nipa wutie yen. Yesu adom ara kwa. Wanya nkwa, wo ahoden. Utimi didi. Utimi yi kontomoa. Na me no kasa ya ma obi na so. Ontumi onyi mframa kora nka ne ho nto no. Ai bia wo ho. But wo Yesu adom. Wo ho ato. Be ma Yesu obi wuye. Na nsa so sori ye. Na mo sori mu dini AC ayi adapatwe. Ara na mo yesa. Sedient. O share. Eye. Vimwa wasande ba ko de be ka ho no ma nyi amfiri mu ha. Aya mo twa so ma ye de yanko yanim. Anti did I consistency. Mede eye daily graphic. Nyabotre. Afa de ma bani so abehu na de bi wa ha. O se kan de aba. Kan de asemu aba. Kan de asemu aba. Kanapa. Asemu. Kan de asemu aba. Sembeba. Oh, I see. But me na asem no kan me dia me ne ya adwen. No an asem aba pe kan. Judges no should be balance in giving judgment. One way sa no a. Un say eto bi but un say we no open for broader discussion so. I say she judge no say o ka bi ma we on ka bi ma we. Enti mra no so say. So what I say? Ebia yes. Ebetimi aba say aye one-sided judgment. But so wotena se na wo compare say emra no odi ye adwuma na ye one-sided na because judges no omo de emra any adansidie ne niema mo ba be kan ho no and then omo use omo own discretion na omo de ama judgment enti wo kan sa asem we no e wo so bisa ho say emra no so sen and a personality involved all kan sa asem no so no obi a ye ba no Ghana ye security structure o ka ho bi enti a call for broader discussions but me mo die nka me ne ya adwen wo baabi say judgment dey wo ma because say me kan no wo ye judge wo use own discretion so I just say enti wo discretion no dey bia one sided na asem bisa o enti no so ya bibia wo ho but akwakoye judge for asemi o kan wan kan yi a wo be kontam eja court no yes ye pese be kontam eja court no ye fancy ho ya amfa sema ama so dey say yes right to one tie ni obi atimi chenti wa cha na adwen sa ebi so say omo ya against ebi so say omo ne ya adwen sa na tie truth and accuracy every day that broadcast no and yade to so daily graphic and wade atudwa echere musanka mpumpuni mantemu wo tere se kwen amanfo sisi adan e de apepe so obi a ma no so a no no atam dan de asi ba bia se ye nsuom se ye hene no atam de asi obi a ma no so a store no atam de asi kwan ho ba bi opa bia no de asi o se no ka hu bio ana nsuo tope na amanfo ho kire wo ne mo
how empower no so da no enti wo kire mu se bra so ese enkampuni mantam ankasa ne yɛda pa draw plan bi de to na yɛhyehyɛ kuro no yie sɛ de bɛyɛ abetumi enso aboa na wɔde ho asɛm de aba na ɛyɛ enkampuni mantam so afo ne fo nyine ada woni monyafo Henry Cote na wɔde ato dwa kire mu sɛ wɔn mo atete ɛyɛ ade hye ne ma mododoɔ ɛyɛ 3500 na yɛbɛto wɔn mo agu nkampuni mantam mu na afro mo so atimi aboa ama enkampuni mantam sɛ de bɛyɛ emra a manfo mfa nya adwuma na yɛnyina yɛtimi ahwɛ na emra na atimi ayɛ adwuma kama na ɛwɔ nso atimi akɔ n'anim ɛna ɔde ho asɛm ɛde aba nsɛm ne bi ɛka ho ɛna daily graphic ɛde ɛbaaye daily analyst da obokrata na mede to aso hwehwehwa nim bia nka ho mu nsuro nso no matwro titie papa ya won de asundwe hu dawro no wo boye hu nsɛm da hanom o ɔde aba sɛ wo sɛ ye de sika bebre no a ya ntɔkwa ne ako bebre be ekoso Ghana ha no ene Africa mpo ako ubatia si we ato aban agu ubatia si ako asia ɔse ya ekom na eni hia na edi chese etete Africa fo ntubo so obi de ahomete ɔse metu aban we agu ɔte so onye hwe enti na de ntɔkwa bebre bo nti ɔse ke ye hia sika be 13 trillion US dollars nyes kaketwa 13 trillion. Near the idea. Near the ashe. Nasa entokwa akun ye si Africa hanomono as above from because poverty ohia and yeah this annual a trigger annual money nyina nti you better say thunder fire poverty. Thunder fire poverty. Obi me share we be skate my friends are skater. Ai oba ne se wagya be ma no ase oso oba ne se wodro be ma no pa na be ma no ka kire say thunder fire I love you over there na no dey can I love you no thunder fire say I love you no say na e kase enti poverty no you say ye hia sa 13 trillion no one dey say ka ba ye critical papa sa papa no so de kowa FS for kowa dai kowa FS on the adro bi ba mri bi no booster bi no kama pa and papa na eka sanse mo so ne de asumdwe ne de obebon dawura kosi ase na Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ha akranka na nuntum oguso kasa na sesi wase o ma launch National Youth Volunteers Program ya ebeboa ye pa ma emabunu enye adwuma ayo GES for boss eda ha owura akwasi opoku amankwa oda ha se na asem o Kenya se watete ene ya krada no ye ka ho asem kra GES for ata skirt and top yi abeka sa chirem se skirt and top omumo obi skirt and top so she etuba hu se teacher dey be skirt and top ebi so anya IGP captain band abo omuchemu rank yes it ebi wuti bi creative na abroso creativity le tore bi ya na abroso timi ahye apamatade de badge akese abo abetri say bia omokondo so ombe share uniform unse first na mo share uniform na ye kama teacher for uniform abadenden bi no unse na ye kama madam nyako asei madam nyako hu serious o madam nyako a o she ne straight way no a won se no we say why you unse yi why ne kama no a share ne space madam nyako ma hu se wamuna da dibia no osresre kama uhunu no madam na ekire wade no na madam ba ko bia no so ka ho ye frɛ no ayi madam Dorcas de ono atare no o hye da twa ma wogina wani no o kire ade a o sre unse ma mo sre mu a wo senka kata so no o kire ade a yen hwe hwan ya o kire no kra ye nte dia wo kire no o kire subject be sa o kire ade a kire ade enti no
Adechire no. Yeah, ti adechire deep one. Subject be ochire mass anasan. Ochire home econs. Hey. Na so bi antehwe. Ochire aduane. Aduane no kra oba ma de aduane no ayede. Ye de nkwa. Aduane. Ede baby. Aduane ni e. Ye hiana na ye hu adu. Is what you say. Eh. True. Brothers, you are pretty much out. Ucha. Brothers. Oh, okay. Now uniform yes or say no crom moment to be as all questions. You be as be no one corner. On one corner, don't ranking post I can see IGP. If you are check in account. Oh, okay. Hey, I do Ghana. More teacher for years, Some whiskey. Now what are you going to I did the grass and IGP rank. I can see about them, but in the church. Every on one water. On one sicker. Oh, okay. Now, yes, I catch it. Uko PM, I catch ya. To be a costume, my answer, Ketwa crying. A posy for head just I and you may be answer for 20 years. A mabuna one more say almost say yen shum. Yen shum. Near dear a tuamu kasa crate at a one some abba and a pay. Na wasinga bibia say no creatro do and ordinam nothing but the truth. The Obokra no aye the informer. The informer at the Ankane Ghana man penyini ane on kata for asase ho Orura John Fifi Atame Symphony diaba ana odo penyini baako aka no ho na ono ne kiki na ehye no Allah akubaro ana wase Atame's Memorial Library no say o na say no yesisika botin a ayira no enye sika ketwa 24 million Ghana cedis ayira na eno na eye asoye omonso ye hwehwemu ahodo no wonum jese omontena ho kra ti IGPC special prosecutor yesina ni abre papa awonum eyemu ahwehwemu enwo asem wode aba ewa ha na sanso na eye Mr. Degeta enzumfonyini wa ha Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana man panyina be de chire na wade atugya no wochere mu say say Ghana pa kita se dream de kankan ne proye ye betimi atu ase ye ntimi nyi digitalization free mu da o se enye ye ti na nani abre no ti wo se omugusu a epem so na yewura ankane Ghana man panyini esrem se jata John Dramani Mahama gonja soja nie nimfonyi da hanom ana we say wono so watintim sema hodo bi ade agu krata so a wogidi yesi ano ye na adwen kire a betimi aboa se de be ya pandemic yi ada bia ye de covid wose ko ya befa so betimi ama covid no ho toto ya timi akoyi no wakuchi ni nyina de agu krata so ade aba tiwe nana we de wasuma o an ana wode ho asem enso ade aba na Zoom Lion one boss the media no one boss Zoom Lion one boss so ade atudwa akire mu ache na adwen ko ye befa so a Ghana betimi aboa ama enuoma timi akọ eye nanim ama putunyuma so etimi aba wano one so ache na adwen de atudwa ni nyina no the informer ede aba ena no pay the finder the Obokra tano ena medetwa so ede ama nanye Akuafra Kuma Studios ene yetio abusue the Obokra tamo boso ena yede ma wine by wine no na the finder me shall say yesi Kumasi shoe factory no say ye bie o ma bie showroom ewo enkran na wodi wani kohwe pa ne ekronchia bi egu anyasam ketu nyasam ketu akratim say papa de ti Obuoba fia memma mo amopesa mo tompa bo nyina mo nko showroom ho na mo nko tompa bo quality we made in Kumasi shoe quality one pa na ya say alagege bibi boboba anything Ghana Institute of Management and Public Administration GEMPA one mo so
eja bi boboba aye no fon aye se bola sija no da beji wom demonstrate han yankasa no mbeye ya say ye charge suku ni bia 10 million titisika 10 million ada ya say o park o car I don't really get it. Ya say we parking fee, car parking fee. O park car say wo car ni bi o say oni car bi abejo 10 million o 1,000 Ghana cedis. Ya bejo nti school for no say www bi bebre so monte asenti no wan hwa enche wonom be demonstration kratai e de honsem aba ene anapay national health insurance so nsem service providers no bebre no ananse omo kasa san abantu areas bebre gu omo de ka abantu enti ene ukwa hospital na national health insurance ebi kurawa maame ni hwani mu nurse ni hwani mu o se aduro ni ho na wafa pen ne paper no wotro betepo wode ma wo na akogina drug store se woto a ebua kakraka no wakwa kotua no wabusa won se na national health insurance ni ekura me jede ti se aban no edisika som 100 million Ghana cedis ena edi ahye national health insurance scheme ni musa ne be ya service providers no ebetimi anya sika na wokọ ayaresabi omatimi ahwe abra ukra national health insurance krated won sama ba na arahu sembi da a driver for 1299 empimba ko ha mienu ni aduokronkron ena enkra license ye yache wo mo 2021 we bitimi nya akukudro ye driver ni nya akukudro osimi nkra license na so metwi car we metwi ni wanya akukudro sa police ni wa kwan so police ni kwan so sa nipa no mi ko hwe o magu sa mi ko mo den emfa ne ho kakra obeta frenti ni wa sesa wo magu ka mu hwi be hu atepo ni wa kuni pa ya nti apostle for se nipa o ma che wo mo a wo mu nkra license eno no the finder the ubo krata na Ghanaian publisher da ubo krata na mede toaso amamo ena wode orura asabi mfonyi ade ato ya nom opanyin na de ato dwa kire mu se emagunei amu wa MPP amanyokuo nim mo ne ye ni da so mo ne ye ni da so enti se 2024 no enwatwe betimi abum se gen a aginam so ye ntimi so aginam so enti enwasem wode aba wode oboka tayi emu eye orura eye Hassan Sulemana Tampuli onimfonyi eda ha ena ono so de atodwa kire mu se sede ekwan so amanfo nse dandi hye yeso okwan so no o se ha adwene ha dwe papa na odwene nwa wonte ase ena wode enwo asem enso ede aba wode uboka tai emu na anka ne osoafo na re Ghana sika sam toto yeso ewo orura John Dramani Mahama amamuo mu eye orura eye kwabnadofo nimfonyi eda ha na wode atodwa na okire mu se sisi a ono so na ni abre o na ni abre opese sisi a no nso nya agya mampanyin no se aduru no so to manimra bi sisi one Mahama anya agro afimpinu ni aduonu nan ebeyire se eti ansem bebre na no ene wakukire enso ede aba we eye Ghanaian publisher mu ensem enya na the Ghanaian Observer so me de toaso area mamo His Excellency Nando Dankwa Akufo-Addo mfoni da ha na abai ba ye wose vocational training no pese o hyemu kena nsano dwuma ya to na sawra mo obi apa yaye obi apa radio so atena TV so atena office obi apa nurse aye obi apa teacher ni aye obi ampe se nsano dwuma pa de debi wan no nkoye enti abai ba ye watu na ni tesi wo panti ase abai no ashe technical and vocational education and training TVET mukena ya wo makwa commission ye ho nsanka ye bi wa hanu mani anya sam keto da bi esi a ne yi bi asan ho se flower wo mutwitwa ho mam se tan anya sam keto akrata di aba na papa ya kana sam professor Atodankan ya kana sam wa ni peace hwan campaign na wo ye no global peace campaign na ho sam da ha na yankwo soro ha say Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamian so ade atudwa ya wo che say se omu kreti nyuma kreti akwanya bebre omu bo kwan papa eto ama emabunu
ema mabunu afaso anya adwuma ye nti nyasam ketwa kranya fedi agro hwe wo mani abrese krodom kratai ede wonsam aba ene anape the Ghanaian Observer. The new crusading guide the Obokrata ni mu ansem awodo de aba ne aboroboro so a de ama wodada ba kwa me fa free mu ene say wosoafo hwe kuaye dwumadie eso wo chiasa wono so atimi abomoden a epe sika kakra de aba beso akuafo asene enho asem enso wode aba the new crusading guide. The insight the Obokrata no ena mede eto so e de ama wo na owura kanda pasa mi akokan ye se de asema bai kwafo mienu bi so de afechiro ho pan ya wo mo kwanya asam ketwa former national security coordinator eye owura gbavlu late gbavlo ana anya sa gbavlo late wada ha say wone owura bi dia rentam so anya asam ketwa se die ntina wo se ayi kanda pasa mu akokan ye enya no kure papa kire se gbavlo late kire se eye no kwatrodo dempron asam no anu aka no nti on de one ne ya adwempa krate ede honsem aba ne yase wukopia mu ewo Ghana law school ensem bi boba kompeso mu kan say SRC for no peso mu twe omo president akonya free ne to FSN ne ensem bi ne ho kaye ensem bebre ayasi one time ewo ho krate ede honsem abati the insight the Obokrata honsem enono. Fearless, fair and reliable the Obokrata no the custodian ade ensem awodo de aba na wode onimonyamfo kwabna dofo emfonyi de aba ankane osoafo no hiska samto tuaso no ne NDC adehia no bi no atwa ahia mu awode Obokrata yi emu ane yese wa momo arishemu kase pa wa bla wono so atwa nim so beda dwumade bi adi na wode aboa MP NDC ekuo no emma no enho asem wode aba na wode ato de Obokrata mu so akire se otumfo te kwakwa so se tutu ababiu opemso osisisiam no kase wade atum ese America dollars no 850 million eno Newmont one more Newmont half project no yenhwe nefa enya adwuma enwo asem so ode aba na wase Ghana's water supply fund so on more coverage no aduru wanjichemu aduokono ensia achiripo n9 96.4% we the custodian the Obokrata mu ensem the chronicle the Obokrata na mede to asodiama wona yase papa bia na kane wo ye boss wo Ghana Port and Harbours Authority wawu na ni wo no sansam na nya kwampa so no ono anane dem no owu ye obi na to hye no sukun no na yese ho sansam na kopie mu court so court ahye se aposifo nkwaje hunimdie ewa attorney general ho ehun nsam da hanu akrata ede aba na agric minister so chawa wo pass ADB bank mu yasra mu ADB fu ma mwa ya ebewu ADB yasramu pa mwa akuafo tempenten agric bank fo ani esimusi edamabem agric minister ena edisansem atudwa wokoto asremu na encha no mwanso ene obua ukromfo wa ha o ukrom ma hin ne odadeja yasi yasu no yade kwawu state book bi ye kwalanche sejame yadomo a kwawu na ebekoso no eno so ka ho bi ye be lanchi book no ena ye san so ye si ahifie kama ewo ezi abitifi na ati bi mu baako ye kopa no so ho ntoma nje se activities ye bekoso ho ne doso na bi mu asori esi book ye kwawu book no ya twero no ase said ye nsem na ewo mu ne tie no ye bi ye di adane dane bi ne na kekeka ho nti no ye siu no omo pese dwumadi ne beba so bata omo boa enti ani omukwa wo ko ti ase ya siu o ma he nya sam keto akura kwa wu abakwasem yo kwa wu abakwasem nti so mu amena me nkwa homa ne so nkodi nkomo we mra na afi me ba ye ntoa so ye ni press secretary edema Ministry of Food and Agriculture ekwa kwatwetwe nkomo ura Isa Al-Hassan ye routi yenka anopai salamu alaikum wa alaikum hoyede
nyame ahu yɛ mɔbɔ na wo nso wadaroma ya no ama ɔne so ama yɛn ɔne no ɛwɔ fam anɔpɛ yɛ ba wo nkyɛn a yɛpɛ sɛ yɛba bɛgye nkyerɛmu kakra Ministry of Food and Agriculture yɛnya ne nteɛ sɛ mode tabo no ato ɛyɛ aburo any soya beans in general grains ɛso a mo se mo ma yɛmfa nkɔnkrɔfo aman so yɛbɛpɛ sɛ wobɛkyerɛkyerɛ mu kakra ama yɛn yo me no mas no pene wakonya amade am nkyerɛmu ne sɛ sabre wohwɛ ewiase afa na nyinaa sikasɛm ne aduanesɛm World Food Program, World UN, any other institutions have warned say a com kesiye pa eba. Na the amano asaye the Ukraine, Russia, any America, Ukraine, and tokwa semu. Ediane ebo ebe yedin afi baby Ukraine idia a com bisi. Inti omebia nyan shishaye se ne beya nikromufo. So na hon behan ha o me ntina ma yede share base between January this year no abro any soya bean eye eduane mienu a especially poultry farmers edi omunuane no aban edi share base Ministry of Food and Agriculture and Ministry of Trade and Industry yenye shishaye se ne beya sɛ nnuane no bebree wia na aborɔfo no anaasɛ yɛ neighboring countries no maba na wɔbɛsesɛ no nyinaa korɔ no yɛnso so yɛnyɛ nhyehyɛeɛ no yɛmmɔ ho ban sɛnea ɛbɛyɛ bɛmake sure sɛ poultry farmers ɛwɔ ɔman mu ha ɔmanya aburo ne soya bean bi de ayɛ adwuma na yɛ so so aduane a yɛso yɛdi bɛnya bi adi na yɛmmake sure sɛ yɛbɛprotecte na yahoboa da so na kwankuro wi a ansa na sɛ emeredu na sɛ yefi sɛ sabre yenya idie abuso sɛ de bia yɛ no ntino nso de nkwa idea akwanti for now there when Becca said there's a temporary ban on export of soya bean and meat and she share I see inti na ebinom nso so make allegations bi sɛ ya shorto and into na mama tu na mo bi ete saa no nkyekire mu te sɛn na sɛ sisi a make say afei na aburu ahyehyɛ fam nso da bi amu no omu yekua for start edo aburu actually 3 months na aba the shortage there that's not the issue but the issue any say ewiase afa na nyina no obia ho akyere no aduane no bo no kwa na ekosoro enti say a short tool, say any short tool. The most important thing is say they make sure say Ghana for our moye queer and more. And more beer or more timem for or more ha or more pedi or more penny. The question is not about shortage. I'm not say beer availability, but the most important thing is say yes, we had them rather than I ever bought a Diana company. He said, maybe as because Russia say they are not exporting any grain. America, they are experiencing the highest inflation ever. We now be a catanato. And you know, we are not in isolation. And this will be the better politics. Say, and I shorting at the end of the year. That be me, you can say, and here now, Obequa, also per brata, we had into. That's not the issue. I see. All right. Inti yenim se Ghana de ye de tabu no bi basa ya na mpem bebre ne binom so ebe ye recalcitrant on betwe afam. Koko sei ebinom ye tete se o motwe fam Cote d'Ivoire de bia. We no enhyehyɛ ya mudi gu akwan mu se ne be abo be checke saa nneoma no. Eno so ho asɛm te sɛn. They say Cote d'Ivoire koko twe fam no. Ajai because aban ba ye no. Ye ne Cote d'Ivoire for eto kese. And this is price yeah demand. And the Cote d'Ivoire for the end last year crowd here. Cote d'Ivoire 40 or more years yeah so. And today confirm a beer no one ma obedi ko be free a Cote d'Ivoire because or the kwa obaboka. What they say. Price differential you know na yeah say to be able to avoid all that now you bit no rule the global market. Being na yam fire the any pay. And you know last year crana said Cote d'Ivoire it is omo Ateso kakra because of price of world market. Ghana, they maintain here there. And
So the back to your question, no. You see, and say anything ama abaya nhihye say your national security, national Ministry of Trade and Industry, and interior ministry na yenkwa pam yenka itimu ye. So ba say ye be export bibi officially dia kwa Ministry of Food and Agriculture and a Ministry of Trade. Omuna ekabumu a omoye nhihye ma permit. Nti sabra because since January no obia o dey request abasa opese or exporting soya beans yanya dia yama kwanse omonfanko. Unia se ekudu port hono mo a ye be CV. The border hono so a police for na agire ne campaign. Sene be ya e be make sure say so ye babo ye dia homa. Ye jawa mo akokra fertilizer afi mu de no nso wada roma ho nsam te sen. So the dae no beba na so the tie say afi de beba so man no dodo so the na ye pen da no fi say be America say all fertilizer companies across the world have shut down gas, natural gas and the production no Ukraine and Russia nya dia omofle e dia ma omo afi so no kakra na e wo system no mu no nei o kota o de free amanone eba first no na $800 per ton cc akọ $1,400 intine bon akoso an kakra but aban se de daye na under PFG no the ma contract the ma supplier say omo supply nti ye hwe ni mu se omo so be ba na kuafo no free busumi inquiry na meredu se omo apply fertilizer no bi omo so benya bi e de agro omo fu say ye nya any alternative bi e de be bifu app eye process ne dia na bumper harvest afi bi etwa mu e bi ba Ghana ha no ye nsan hu bi mu oh the thing say this year organic fertilizer ye be eye alternative no aban ayen hyehyɛ increase the supply of the organic fertilizer and we must say fertilizer usage as year so better be but the acreages, the large acreages of a land or more expected some cultivating are increasing into and maybe to me up aquaculture. So I think you can say the last year and the previous years near even see a total it be 10 million acres any year. This year we are expecting say a brusa into at least and no a brusa no mu dua more no say fertilizer no crown kwa we are expecting say nam say improve season yields no a bit bigger kakra it me compensate for the fertilizer lack of fertilizer na okay ira ma ye na se bibia ni ebesan ba wonchen biem Inti yene press secretary dema Ministry of Food and Agriculture ena ekwatwetwe nkomo no Owura Isa Alhassan efia Obuo na ugusu a wo kyerɛkyerɛ de bokrata ba ko bi ma na mo de asi adwen de ne de ne ba ne de asi papa ni twi mu da hopa o ni twi ya me de pa ai na on se okọ Ministry of Food and Agriculture omo kasa edema wo mo ni nyina no eye Muslims wow ni twi mu da ba ko ye friend no bagbara tanko bagbara tanko ena we nso di Isa Alhassan ni twi mu da hopa tutu atena twi fo mu acho na yi nordness na mo tena kumase ndi empacho ya amukura bube papa udi agura obebu be waya ade pa enti se fertilizer Ukraine enti se be use service we kwade me ni kwasam to sabe so first anu an ye use akokwa yi akokwa jana no ani emponche ye da pete so mpacho se e be ko back to eno na wo susu and me ya wen so say Dangote and so I fertilizer ni bia Ghana for nso so ye hwe ani mu se be ko fa bi di aba just say dey enya se yen bio yen so ya ye bi ayi Accra compost plant almost so aye bi Zoom Lion fo yi woman so ye fertilizer ni bi but enso demand no isa nti Dangote nso so adaroma wa ye bi
nti yɛbɛkɔ hɔ Nigeria kaka ko ne betumi asopla Nigeria fo nyina ma bi aso yeso ɛnyɛ sɛ ɔno kra no wɔde kyɛ Nigeria fo no sɛ ɔtɔn so ɔtɔn nti wo a usika yɛ ready na ɔde brɛw ti sɛ Nigeria fo beto bi ɔmo sɛ pandemic we ni Ukraine we dey war Ukraine na wakae me kra US for president enso aka asɛm bi ɔse sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase na nyɛ Ghana nko a ewiase afa na nyina waka abɔdin sɛ nyɛ Ghana ɔse Ukraine ɛne Russia ɔmo impasse na ɛkɔ so no ama ewiase afa na nyina sika sɛm me ne wo kasa yi ɛbrɛ na ehia interventions ahodoɔ ɛne nti wo kɔɔ no ne hɔ sɛ yi a ɔde interventions no bebree de agu akwan mu a ɔboa sɛ prices of commodities ne ada we no auxiliaries ni nyina bɛkɔ fam ama Ghana fo ho US fo ho atɔ wɔ mu so ate ama US fo ho atɔ wɔ nti ɔno nso so kyerɛ sɛ other countries ni nsua ama ɔnama no ma kɔ fam sa ti ya de say dan ɛna yɛ ɔno sɛ yɛn nso so yɛ mpanimfoɔ de nhyehyɛ ahodoɔ bebree no ade gu akwan mu ebi aso wɔ mo ne Dangote kasa akɔfa sayi fertilizer de abai akuafo ni nya fertilizer ɔmo de beduru kura na so obenya bi no yɛ asɛm ɔmo de beduru ase obenya bi no ɔmo de ba chain free ɔmo da bi first no na ne yɛ fertilizer ba say no aban ne so asene nti subsidies wɔ hɔ aban ne bɛ so asene 50% na wo hwani ni nso so aye 50% but ebinom so allege say ɔmo de yɛ family and friends unwi animu a the facts nti mu dia mu koko udua koko ɔmo dua koko mu hia fertilizer yes so mu anti sabi yo mponche da na ne bɛboa koko dia no entimi no entimi take de nkoko bi ne dia age sɛ nkoko no de no enkoko de na be ebetumi aboa koko anya mu nyusu koko se poultry farm mu ngwuram because we na bi kra na bi anso so say no my advice no my advice say mo nhya ase but sa manual na ye pese ye ba be use na nsen no omo che say enye nea eye liquid no we use liquid na wan hwe ya say ebe sei na san aye we no ebe che nti omo che say mo use dia emu no aye eyi kakra no solid ne nkokɔ no we no nti say nkokɔ no de omo agya nan no Soto. Mama omo enyo ngukwa. Enti betimi ase se omo da mo mpe ayi bi nkotisi. Omo to. Na ngenge. Za. Me say Nyankopon na opese opanish yen kakra. Because kwan ya na ye fa so a ye de yekua. Na nioma bo akese ye wo ho anum na ye se fertilizer aba. Nti ya adọ ye jai. Okwabrane oto ayi no. Any ene nti Nyankopon pese o kire mi bi kakra akwete say African print yi say first ne yenhye ani duru ba bi Nyankopon punish yen sisi African print ababeda ne de sisi akra de wan hye bia nti say yam fast dance man na ado nti na ba ye no wa be project na ba obehye ade ba ko a he will be remembered for African print but adawro maka kakra anka wɔ international conferences na nanka wahye bi ade ba kwa Yero Mahama ye ya na me mani je ho pa no ɔno wa anko UN assembly anhye kotu da ɔkɔ bia ɔhye ne we conference in Fugu Mahama kobia there you can check the records Mahama kobia no ɔhye Fugu but opani kwa no de wahye kotu na ne ɔma yepe ti na oba ha dia no wahye nti ka we de ko hye ho so kan awɔ no we need to o so betimi apam ne long sleeve I betimi apam ne long sleeves ana ba mi wa hu si na na hye ayida am friends African well kaftan kaftan na some friends Fugu no da bi omo shatare na no ma san de bi aguso no kaftan no abada sa no friend no mi buba bi nia Yero Mahama share ya ode koso in no am friend say unso omo hye no ma san de bi aguso ayet say jalabia mahu tenten wase ye say am san de bi aguso agbada wo se bibi no agbada mi hu se na hye bi da wo wo hu so hye bi da
Dan be ko come ya na Dabi no ne ye okay no atare foforɔ but say ye sha agbada na wo sa agba hwan agbada me hu say na na hye bi agbada nipadua bia ne de fata no oh but come say national no say wako international conferences abrofo no po manage wetutu kente ka broni ko ya ne fe na ka ye kama ba che customers aba enti mpanifo no ma ya de yensa nkɔ tete atempɔn ne so ya enti ne nkukɔ bi ne de nkukɔ man no ene ene mponche de no first de pete ebeduru mire bi bon san krofo so konku ɔkɔ hia ɔkɔ nkukɔ agya nan hwehwɛ sɛ na ne yɛ kɔ nwa no ɔkɔ kan se omam ko pena mi emre bi ɔkɔ hayo emre bi bi siye wabra na Noah si Noah na ya apam no apam adaka tintin Noah ya apam adaka no na nkrofo te hɔ oh fertilizer ba ye no we aba ye no efe ebi mukura kwa akinimu na no mokɔ yogu Nyankopɔn sɛ mo me punish mo ma me nkɔ ahoma ne so san kodi nkomo wi mra na fi ma mo kwan na mo nkɔ ye ne Dr. Joseph Obin kɔtwetwe enkomo me wo fa ba ahoma ne so wo fa no pa yi wo fa ase amoache aba nka ne fam so me Joshua wada roma mpu moko de Yesu adom ye de rade ase na we de ye tie ba bi dwene ye ho a ye nkɔhwɛ aban sɛ wo de tax fufuru bi de ba tax ben ya ye se ye no standardized rate scheme wadaroma brofu we no ye kirikire mu ate ase sen yo enye brofu a ehu bia na emse obeka ya ema VAT no enhyehyɛ no ba ye no sa ne workings se kwan a ye fa so work ye computer no na ye de sa standard rate no system ene na standard rate no we be ka say eno ne say to say wa ya register yen e wo etuo no mu no say yen charge etuo no ma aba no e say woni aba o to ato no nipa ono de ne ma no ma no e say ono no e charge etuo no bi ma enti maybe akoto ne ma no no obekwa akoto na ono so the VAT ato so ama the VAT na wo nya free say woni akra wakoto a wo beto no when you're friendly input tax na wonso ba na wo beton na wonso wa charge to na ma consumer to say we ameno ke say wo cost na akoto ade na near ma VAT a that's a VAT na wo kura no no your friend output tax nti input and output no na ye dey sa standard rate no share no na onimanyamfo ba we do emreso na agedifo ye ne no ekosi nkonya ne ka se ye wo how bi e wo VAT no ne share no mu ene se nipa do na ebre ye ne ma no te se ye free be no kwansofo sa kwansofo yi unso no de oni store on de wo kofa ne ma na se China se Turkey se Dubai say wodi free Togo and de buy ya ono de buy no akotutu ama omo wo stores no me pass onyesa it is ankofoni na no they have not been captured into the VAT into omuni invoice na omo de man to omo ba omo de ne ba no bewa na say wo no wo ni input tax na ye ka ho asem they say wo ni input tax no dia na wo je to no e ma eyiye abaso unfanshi bia my say obi a obi yi neba ebia no say wo ye register into the VAT system it e pasa na ye dia ye di say dwano ya kwa hotirimti Australia no eye finance minister sa time no owura monyamfo ba we do awanyan baby go ene na pa focus aba nsema mo ka no eto aso mu this is sanity dia ye benene tax system bia mamwa your friend of flat rate this a flat rate no na say wo munya nsem no wo mo hwa input and output ro be yes as say no be no bia 3% na beka abasika 1 na 4% na ka abasika the what ade na 4% no to super ko na say enye sa fe na o akọ
pay input tax no and entina yakoba say yibinya flat rate no ebeka standard rate no ntina sa akoye ato awuru mienu na yetua no yedwa so na eno na dia aye di dwuma bisi 2017 no na abaya free nipim eka say no standard rate no kwa na ebi no geno say how kakra bi wo mu a emwa abanisik ayi na nesikagie no nti we try enumu nti yena no yen use flat rate no nti flat rate no any use abc ene ya make say kopem Nancy finance minister the budget statement where yes or migrating yes I call back to the standard rate say no yes so if you are banking AC so say how never what that no months of you say you need input tax no and the yes I call you up let's say how be that the me and yes I did and I feel so if you do a flat rate year and year into ama you need input tax no for the whole 5 years. That's ya nema yakra and nema so the ban yes be adani nessa. There's a nema bear yet me a stockpile for bear 5 years and only any input tax in be. The basa na kwan ben ye befa so and yet they are working sa atono. That's na e be hadri. Na womo Sunday CBC more budget in the say. Womo womudiga 500,000 below 500,000 a year. No, I want more sales turnover no a year below 500,000 no. Omo of one kunya say womo no ebe remain e will flat rate ono. Ono kwa na say asem no. Because e basa na fe ija ba kwa ye woso no. Ye na se bia me pato ekroben so na ofrefi. Yeah, Eastern region Abuabu ankasa. And me fan say Abuabu market no. Obo say womo egwedi omo ye no obo say store baako womo ton ne ma baako. Ebi antuma 4 line. Tuma 4 line no eti baako ye flat rate. Baako ye 18 and half. And ebi almost na womo ni womo threshold no ye qualify class ye be womo budget to no. Internet say it job akoso no ye wonko for a otumi ko ekoto niema ye charge of VAT no ene wo mu a wo mo de okwa wo mo ye flat rate of 4% and a wo mo so a wo mo tua 18 and half it we are sad no ba adena ye confusing na fi wo mo 18 and half no fine be kwakoto na de obi an talk because we don't charge no e wo so into to there should be uniformity. A patriotic say say uniform. Na a de prepare ye and the fairness. Every banner ubiano ejuma enkugu. Enti yasuma ye community a web one say a better thing say you between a year 18 and half no a year standard rate. And the idea to abandon nana. The year budget in the year balance to many home and come me any GRA for Sinkunya or mommy the petition ya trade for my petition the bill. And so one more call for NM and a woman air can you don't qualify to be 18 and half. You don't qualify to be flat rate. Go to 18 and half standard rate, you know, and still I know on my day in him and go for and then your bedroom. Yet yes, I want to central for anyone. You know, Cassie. I mean, you say, I think we say, I think 8 years. I think we are making a 2 years soon. Say a bassa, let's say, per you in the agility. And you should be abandoned in the Sabia banner. You protested, name of the Sena banner. Impractical what the year do enti clearly no mon some more canon so am yehunu say ase aban ye na dwene say or reconsider a year standard rate scheme no wan shada ne mu adwadifo anhia sa ne tie pepe obetimi akanesa na emra man ho kwan say
ɔde mmara bi saa de ba ɔmpɛw wɔso wɔ anim hyia anaa ɛyɛ optional. Oh, say you know, aban dey who say at any point in time bia no aban and so any evaluations na we must say sad we and a better option they do tell bia maybe afa wo mani so ne bia yen sinkunya but we say dey bia no ya dey na ye consensus we yes stakeholder engagement we be you know you na afa will be you carry everybody on board na dey na ye very, very successful. Now, about we attorney yes, I did not pay, but yes, in Kunya, we the MC, for many to Kakaba. Mitiri is a that is a tete, oh, Mitri, we initially, we better to be a the two of who be up, and they said, so as a Mitri, we also have to it is a some of over Tiasi woman. Benin will be better, may yet it said, and some Kofoya can a year and swim fighting. It is a Ubia Bayesa. Enti na onsɛm no tɔfa bomu sɛnea wadi kan aka no ɛwɔ sɛ nea ɔmode ba no ɔmo kyerɛkyerɛm na ɛyɛ uniformed na ɛnsan mfa nyiyi mu mfa mma. Exactly. Na afi acquire yɛbɛfa so input tax no wɔn de fi ama na ne ba no wɔn nyinaa bɛkyɛ nyinaa sɛ yɛn nyinaa nso bi a bi nya input ne deɛ ɛbɛsa deɛ ana asɔwɔ ɛsa ɛhyehyɛ wɔ hɔ na sɛ ɛyɛ input ne output ne yɛde yɛta input no nipa ne bi a na wɔpa te sɛ nipa no mfa ne sika ɛne ebi tu atoɔ no ma wa na ɛno deɛ na sɛ ɛnyɛ yi nti the fact sɛ ɛyɛ den sɛ yɛbɛtumi akyagye with those conditions no ɛna yɛawezi programs no ɛde akyɛw nti megye di yie sɛ wɔn de yie bɛtɔ yie kama yɛnyɛ aso bi. Enti ne korakora ne yɛgya mo akɔ no wei no yɛhunu sɛ nka timi ba mu a ɔmo wɔ retail wholesale ɛne distribution chains no ɔmo ne nkɔma so bɛyɛ hye paa nti ɛba saa yɛn a yɛyɛ consumers a yɛkɔtɔ no anka ɛbɛsa ma nneɛma aboa kɔ soro anaa. Debi saa de wei deɛ mo no deɛ nka afɛte mu saa o de meka kyɛ edwa no so no wokɔ so a na wokɔ a woka sɛ how many times no wakɔtɔ ade a wagye vat da menkae koraa na wonim sɛ kurom yɛ yɛde vat na ɛyɛ adwuma yɛtua paa ɛno ne loophole no a ɛwɔ mu no customer no wɔ ne discretion nti ɔba no sɛ wowo charge 4% ɔ sɛ ɛnea menkɔ store no a yɛncharge no ɛnyɛ saa saa ne teɛ na wakɔ akɔtɔ afiri hɔ na mpo yasa akɔyi obi de 18 and a half etu ɔbɛkɔ wo da mene wokasa wobɛkɔ 18 and a half no wakɔtɔ dabi sing sa ɛyɛ competitive market ne deɛ dabi exactly so wobɛtɔ so na wokɔ amame deɛ mencharge 4% ne bi wo nti na woasɛwu 4% na ayi 4% ne no nso aka sɛ media no nyɛ 18 and a half deɛ ne bi o ɛnti wotɔma nea bibi sɛ basa very confusing I see mate aseɛ na megyeri sɛ me kura mpo a wakyerɛ mu a mate aseɛ deɛ mpanimfoɔ bɛte aseɛ na ɔmatua na ho ɛbɛboa yɛ nyinaa enti anɔpɛ yɛda ase bebree ne nkyerɛmu a wode abrɛ yɛn enti yɛne Dr. Joseph Obin ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no ɔyɛ adwumayɛfoɔ anaasɛ adwadifoɔ wɔ Ghana ha nkabo mu kuo baatan kɛseɛ ɛyɛ guta wɔn mo president ɛna ɛne kɔtwetwe nkɔmɔ no some 53 minutes after 8 still live on Ahenkana de 3.3 FM the one krataa no deɛ si me nua no mo ɛkɔ wote adwempa hene nkasa nso na wote afia ampofoa wote nka sɛ ɔmode the one krataa no ebre yɛmfa sedan kɔma Akim State College is anɔpa yi menka nkyerɛ wo pɛn so ɔmo abie admission no 2022-2023 academic year no adeɛ sɛ ɔmo abie mu a biometric registration so kɔ so dendenden de ama wasi May June ɛna Novdec ɛnso so egu so a ɛkɔ so utie me wawie junior high school computer ne baabi ɔtoo ɛde ugu yɛ no wani so biriw utwa ni kru sɛ obi a yayi na firi nerebe akurase baabi kura de na ba kuro mu no kuro no soma no ebia na wani so echi wo a mepa chawo enha ho kwa achiri
Akim State College na American for the amount General Art, Visual Art, Business, Home Economics, General Science, Technical. Ye children in every one more sign what boarding house. Edima mane mema na me pacho ye wo modern computer lab. Enso ewe in hono more. Adisuya aye de aya kono visual art students and also a visual art studio a umbeko hono mwa kwa drawings ene ne kekenka ho fourth lab nso ho de ma home economics students and a science lab nso ho edima wo mo kwa kusua general science no na itumi abo mo kama ye environment ne serene a sign conducive and kasa ye wo achim abuabu odan kwantempone so oba hema o waachim odan na himfi anifi a watimu no achi honomo ena wo behunu Akim State College 0556 409040 0556 409040 and 0207 163787 Akim State College or say hard learning easy passing. ODI Electronics, no some can say TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, iron, bread toaster. And in Yakaka who be a home appliances and kwa and a whoop dia make for ODI Electronics at the amount. Usika and swam between Kakra, brand son before the call. A chili and them remove Yanko TV or baby, Yanko Jin Suo baby, ODI Adaroma, Sadianina, ya solve problem no e dia mawa eno an so benya kukudro na wetu anamo aba henkan FM adwuma mu ha no mo ye ne wo nyina ene wo dan kasiem e wa ha 0550 900 600 0550 900 600 eno ne number abefre na chese yetumi agye wo so na fix man capsules fix mala mixture and Arabella ointment sa enromi ensen if fix herbal womo akachi and a womo diaba na fixman capsules na ebusuafo tiese ye ka ho asem a ade be san yenya ka fixman capsules ane manage so say power wa san say emu adansidie no omo ene womu nim ni omu nim na omo kamu asem a eye obede mepachewo menkasa ma ohimpo nhine me pacho me kanfo dia ma wankasa kotobi wo de also ye Dalton Thomas a kokotobi ne bra be dia dance ye fa kire yen ye fixman capsules bema oso aba adabirijo bema adwuma wasede ai wo se wo ye wompam no se wo se wuntumi nya wo de ne mento nchia na koto fixman capsules meti soro ha ya ene wakukuru bo no chenchire nche dia ba se obo ubuonie me pacho Tusana mono na wankasa be dia dance ye were capsules and ye was syrup and so e wo hono malaria and etete wa wo de no ye fix mala mixture ebe boawo ebe pan entuntum no ani so ama na so ayehye papa me pacho ma wonsanka fix mala mixture ne ebi wadu mu atuntumi de di fruit sukosi na ase honam nyina ye wo ya wodo nsaka onipadua no a ase wodo nsa aka baabia enwo so wodo nsaka pacho eye fix mala mixture na me kan for dia ma wonsanka bi Arabella ointment ndi ye desra ebe ma wede no aye hana kama ebe to so aye moton sa akwada foforo de no ma wonsanka bi na obedi adanse e de akire yen fixman capsules fix mala mixture Arabella ointment nroi ni nyina e free eye fix herbal one more catchy adenta katamanso and one wo 0284 44 44 42 0204 44 44 42 and a 0302 90 2071 0302 90 2071 omanfo wache mo dan ne mpotem asene manso across so fonse ayire achia sesuadro mo amowo chia ene ne mpotem so abe wanchi mu nyina mo ba odan mo nko boat chemicals hono na ni doso puo no benya etu no odan main lorry station hono no wo 0205 885000 0205 885000 eno ene number abefre boat chemicals no agye wo so na nyame ye wadom na wokotwam wo Chiniba drug store Amwafo pharmacy wo Green pharmacy Chumesi drug store Kennedy drug store ukotwam wo hono mo a ye obi wo ho bowra soto nim na kokogye wo de na fa kokobo obera na enu achi no so abusunya K Asenso Limited ama ye nkonwa papa ye te so a enu ne di dwuma nti say ye swinging wheel office chairs
quality wooden chairs, authentic bookshelves, and our park K Asenso Limited got you sorted. And one so do any bechirimu circular dabaka of Iran Clinic. Kaneshi ubehuni ewo Flamingo Road, ewo Zango Junction. 0302257209 0302257209 and 0302919739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Osha wa mrenu efi ha non kran bo pepepe. Medofo tiewe mayen ye ba. Enkomo no aka bebre e we kira ye bedi e de ama wo. Enko ba bia. Admission. Akim State Senior High School. Yasha Sia Yasan Aje Afofro. Wana Wabie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya pro atuho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science, and technical. Neti, ya science our boarding facilities. Ya special room. Ana enuania eya papa. Ya laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science our modern computer lab. Today now pe. So pesa utro remedials in swa. Ya doba function chire mu busum siampe. Na kwatro wasi na. Ube try ne prekompe. Ya wo teachers for. Wamuni mu ade no mo chila ade a. Wamo ho etwa. Awofoi. Ene ahwefo a momma antumi antwa wasi. Sane atie bia menwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne prekompe. Na ka ne hu se ye gusu a ya je afofro a. Wamo eba form y. Akim State Senior High School. Ya wo Akim Oda. Ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pe. Ubetimi afre ye 0556 409040 anase 0207163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School, hard learning is a passing. Malaria ya banana drew nabo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wabon pitu, wabon bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenumato. Wa powder sisi wiye. Ako aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamanso. Ana frɛ 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa. That's right. Unisam cement okofa ba ye no se wo to house o se wo ba pras no se wo twa blocks o se wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre. Unisam cement, that's ramati. So we mason, we labourer, we foreman. Na so pesa we adwuma ye fa ya kono na gina painting dia. That is the product. Unisam cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be bi ato. So we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni potem ha. Obekwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and di ehwani mu. Fly 0243 583 190 and 0540-659-865. So we amazing and now foreman. Now udi enipa beto cement babru 50 bags so ye chewa de free. Some chi enterprise and the di aba achim dan Amantra yani Dukes filling station edi ehwani mu. Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu woniama papa. Wow! Na nyoma ban na edi eni ehunti a ye ni agye saa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use wo fie ni na.
That's Ramati. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese upe home appliances. Edi abojuma efeni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini. Would ye friend wa homa show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die de krani say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no e be deliver e di amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me ma me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O frɛ ya ye be che okwan be fo so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko bebia. It's the 11th edition of the prestigious Franco Focalist Media Awards, happening live on the 30th of April 2022 at the National Theatre, Accra. The nominee with the highest vote goes home with a brand new Toyota Saloon car. Download the Focalist Media app on Play Store or App Store to vote. For Ahenkan FM to win more awards, vote Obuoba Ofori Amanfo, Morning Show Host of the Year, Kwabena Kosti, Mid-Morning Show Host of the Year, Joshua K. Ejenim, Sports Host of the Year, and Kweku Nkrumah Frikas, Drive Time Presenter of the Year. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM. So it's exactly 5 minutes down 9 here. Ahinkai 93.3 FM. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Na unim se NPP aban eba ye no. Omo beka kire Ghana for se omo beto eka ewo National Health Insurance Authority womo akache. Na ekano omutua mu 100 million Ghana cedis. Omutua 100 million Ghana cedis no, but yet me no eka say private health facilities almost say they still have challenges. Adunti eyade a omo baba be withdraw womo services ya. Omo render dem omo clients no indefinitely. Ye hwese ye no be bon komo na ebisa say aban so obaye no utia 100 million Ghana cedis. Edima eka o kire say eka oba beto wo ho no wetua mu 100 million. Into wetua mu 100 million the amount private facilities na where from yenyi insurance biom yemfa nya adwuma biom. Ye hwese ye nsa beka wo mo president na ye ne na abon komo yira Samuel Boache Donko. Ye hwese ye nsa beka no ye na abon komo na ebisem say private hospitals no ompeso omo kire say e free na ekoi me co hospital na nya ban dia health insurance entimi nya adwuma wo ho anase sen na esitie ne omo de omo keka no omo se omo beye ne ye friend say imminent partial withdrawal ma yenko ahoma ne so ne yenkonkobo sa enkomo no president e de ma wo mo eye owura Samuel Boache Donko. President oti yenka in kan FM sunyi ya mo achi amakwa ba mpomoko Bibia boko na onso nyame ehuye moba no pay. Amen. Na mo kire se mo services am render edema mo clients based on health insurance no mo be jai sanity. Bibia ye be jai bi. Na sorry me tia for myself me ma me tia for na me am krom achima boabo achimo da achim wanti. Onya me tia ubia ni mamuti na. Okay. Ni na say you be JB. Na ye be diamond insurance. Aditia. Yakobone say, tuma eko Afrik. Aban treka. Ye magana boy na unu kura ewum. Metia abanata. Eko Afrik aban treka. Unya bema yenso. Ekura se bi de ma amanfo no. Enye yen na ye etru no. Yenye tru. Aye pharmaceutical companies eye true no na yakode ediama ye no anom na nyame adom na insurance portfolio ka yeso yakotwa ka no ama obi a business akoso ama Ghana fantima pefra eni pa se bi je obi adwuma ene ye ndia ye free nipa ekwaposo binsia aboso menson ye tinti omaka because as insurance kana ema ana ejabi etua tankofo inaka ECT etimitua taxes etimitua abodompim emut penalty unim definite any diary when tia
you have to pay a penalty. And in a cost for intimidation. A community acrobat is Yano. Ground supply a biase on my drobium or bar or pisca, cash and carry. A community acrobat to my 4 years to my Yamoka. I was in some into almost all the man of my beam. Often as a member, Jamaica and Sana, Minyabema, who have to my second Unya. And you know, I quite say, and through I did too many Yama, I can't get too many what we are also. All of your dollar rich, Nathan and Michael economy, if we are seeing Yama, if we are seeing air quarantine, I'm not seeing that Pia Wyden. That's for the past 4 years. They are buying Chairman as national insurance tariff, and one are buying Pia, are buying two. It's Panamba, now for the Kaka, a so. For instance, put a good 10 cities on market, now buying Chairman 3 cities. So this is not kind of money in Pia. They are mere, we do what service on Pia. And now I say, yeah, I Sabiano, Unabitia. Ukodia, Avanza Dintina, Wakodiska. Free or for. But we need to make a true. Let me mock. I want to tell you. It's not a good pressure. Oko, a banya, a sapia, any the Pia or Ghana have to be Pias, Canopiajibi, and Naka from Quanet. Opiajibi. Also 1 year. A command within 1 week. It go about him. Atimital me found 3 years in the ma. And only Malivia, Yaya Bakua. Malivia, anything else can hide. Activity 4 year enemy. It's only 4 cities 99 pesos on the market. I've been just 2 cities 15 pesos. Now I'm sitting and now my side at me. I see. Any you know, and I can't. And I can't be seen here. Never my can't in the year. I've seen the year at my foot now. So, I've seen the year. I see. Yeah, said that. Say what I say. It's one or two, and it's one on it. And I'll be seen and a cost. You take the dear fine at the airport. And I'm a pressure. But Mira Boache, Yan in Tiesa buying so with 100 million Ghana cedis. A car or Baba Betuye, and no Monsanyan Kai. And can I mention so? Ubesu, me can Ubesu. I ain't coming to so. But I quite say, what the maker, what the maker, 100 cities. Now, I'm 50 pesos. 100 million hours a month work channel. It covers only 1 month. 1 month. 1 month the crown. And you've been in your view. And look at the can and say for more. Because Scout can what the make up was me to what the make up was me to back. I was on her son. No one back up came back up. Now back up no US person between the back up no. Abosumi and so Abosumi too. Abosumi I know bra. Ebeye sir. Because ebeye. That's the car over can tell one my that's the car. What the enemy about today? Yeah, over 4,000 plus facilities on any time, almost 5,000. Now, what the car it's only 360, 3,600 facilities. Obi and Yabi. Obi and Yabi. Obi and Yabi. No, yet, this is back up King Lunang. Okay, that's how to play. My job can now be to the car office of this car. That's what I said to be Kuka over 150,000, 200,000, not to be Kuka maintain. And I'm 2,000 to the car already. If there's some 1 month at money, let me take. Now at least Opiam de Capia in Kakra. Let you may near the couple of minutes. And then we shall call me Yayi. It won't be a school. It is a cat, and then Mamma Mako school, 1 man a back of it.
one cabezi. What you studio, Ojan Kayosa, Obezi. I see. One month when a moment come eminently a crack. Cocaine in your commission say, I buy a amount one month. Honorable Kusako, commission. Tabas of our month, move as trouble. Or a good candidate, a committee, a candidate, in a motion, a candidate, dear, so. They catch a while with the good. I see. And it's care what by all. As I find the mat, Nasa the transport. Nasa the transport to train a car. Plus intelligence, I was a I told you. Of course, you will be on my Okasana visit Sumana. Coasana pay. Flex at the court. Theory at the court. Gas supplier at the court. And look, I'm not even about to know. So suppliers therefore at your court. Worker at your court. Now, Uncle will deliver. As we came in, I wouldn't have advertisement. She tells what you know. Good. If you go on a tax, now what's on the penalty? Tax, now we come a tax. Now what's the penalty? I can't tell you that court. Now we are going to say order from above. Above, no, on one. Order from above, no one. I see. Yeah, theater, a year to man. I think the pangua, a new prison. We are a name, everything the pangua. Now, Quabrania will free ECT, it can be down with him, Kania. I think I'll order from above. Tell the Pano theater, so be never and fun. That's order from above. No, as I don't know, say, a bit my honor, and about a theater honor. I see. Order from above for saying, Jimmy Kunipa or Mankana. Yes, some say, Okona and Sabian Yetuma, to the Kania. It's a baby, and family home, Mitiska, Namisikana or what other money. What did that? Okay, inti yera buache. When was the last time ana munya sika efree aban ho? Yes, Tisano. Ebiye akwanim simbi. Obi the whole of 2021 when you be everkane. Obi when you January, obi in February. Now when you be kwanim pay July. July it's 1 month now we try. Now when you July, after the second of August. Now when you March, after the second April. The one in February, after the second March. The one in January, after January 2021. What to be that? Are there more a certain modus of operandi be amodi adwuma? I do some. Who was a don't make some of the claims in them, but I have one of the claims in the good them, so the go and the claims of the claims, and then Missika. And the kills in the new macro. But some of the swan, there is human beauty. You are already kills in the call. It will be the kills to call. I see. Now, casting a bayer, almost better, a my idea to come in. Check, Menuka say. As I was for it's my tuma, and my you be Decra, December, the vetted claims to contain. A casting a bell on Benisika, a little checker. The canoe I buy home. I buy for Musica won't get. Don't care, I ask him. That's where we are now. Government 2021. Parliament approve over 3 billion. Another heavy insurance. As I am one close to 3 billion, almost 6 billion Ghana cedis. I buy I will use only 127 million to national insurance. The better fair. Okay. That's the situation we find ourselves now. I see. Inti edru bebe ya munum ho se mokoko G national health insurance ne tu musam de be adwuma. And then that is also pose ukos to ekoye health worker. And then another insurance prepare say. But who say uko ta ekakasu poly and you get home health worker. Because uko man is missing. And they say obi aba now and so to Panamba. What you don't know now to Kusian. Near the Panamba or for them. Let's say I can't be out the Panamba, the Pinio. Now, can you put some Adrena at the one? Adrena near Think and near Mana, Adrena one, and near Ma, the Bacan wow, would be better. Adrena put out near Ma, the Betty Panamba in your there goes through wearing. If you put in one gata, it was on my baby healthcare and Quanton. You can yagro. It's a amount of you could afford the idea back. That's an insurance. I or the Bama Yafo.
a yɛnim sɛ a yɛni pie ka yɛyare a yɛfa yɛ card a yɛkɔ ayasa bia free yɛho atɔ yɛn card papa ɛfie som ade nti na mampani pie a aba ɛbɛsɛɛ no na wɔn aba ekusu sɛɛ no ade nti ne nipa ehu na maneɛ na wo provider na wo ayasa bia no sɛ woyɛ government o sɛ woyɛ private o sɛ woyɛ kwesa o sɛ woyɛ chargo wo hu na mane yɛso tumi nkasa wo brɛ policy no ɛboro ɛpa sotorɔ pa ɔpampam ɛkum yɛso wontumi nkasa ɛso mampani ɔde baeɛ no ne nte saa ne yɛ ade papa ana ɛdɛ wode ase ana ɛboa yɛn anyafoɔ no ɛboa yɛn ɛso yɛasene ɛma yɛnya apɔmudene yɛba no sɛn ɛna nnɛ yɛn yɛbae yɛsɛ no yɛkora mpo na ɛnnɛ yɛti sika kɛseɛ yɛn na ladu no sika no yɛtumi titi ne yie yɛtiti ne yie a atiti ne yɛntwɛn kɔma no sɛ insurancefoɔ na wɔmutumi ntwɛn ka. So clearly, you are not happy with the way Niema Echo, Mamimisa, more imminent partial withdrawal, no, as a children saying, a better say that being Minia, the details in Betuka, and I bind to me carry back what I say, I'm take off with all the Maya Bako, Yaki and not, but I can't agree on something, and then Kolaka, and then Kakatwa, I'll count to my EBE. 18. Yeah, my mind up to the ending of this month. When try up to December, yeah. One more threatening some of my group him. What can I have threatened some over to him? And then, that's I say. Was one more group him? One more academy. I told you require I see. My brother come. I said, coach white. Make office. A group here. I can't be DB anymore. I see. So what it means is say aban and pay heed to money more kekano dia by the close of this month ye see bosome fufuro mu a ye be ko ba bi to say private hospital no na ya tum anybody academy I see. Anyway, can I patch why I pump what the extreme? You could not buy a cassanti, who don't want to my. Now, a bit too active and then the extreme. You pick a cadaba, I may do it to come home. From a scalp companies, and you must go up on a chow, you go to the phone, step on a chow, don't mind up to the end of the month, the Pomachawara. Tell you buying a cassanity, a pure British, Emma, or the Chicago car, I buy. Never back, any you know. Okay. Yera ma yem hope say empanifo betie na ometu anamon. Nunya, enyo mutie die pa. Amutie die pa. Na odi ayenkan na. Odi ayenkan, mo boss odi ayenkan. Ya no bi metene nka o piseton. Jinsi fo kwa chini tumu pe, ana kwa ta piseton. Eno kasa wiye na no. Wo so me no nya na embre, wo so wo afari. Community hospital Afrakuma Community Hospital. Good. What's more present than me, Brenna? What I either you some now, any Casino, any Mr. Samuel Boache Donko, you too much. Maybe try to watch you, and you wobble. I want to be free. Yati. When I'm and just a green. When you want to be free, I want to be free. And I think when you are for. Yeah, some young men say. Sure. Yanso, yeah, that's papa. Mr. Samuel Boache Donko. Oh, you're too much. Solid man. Unisem Cement Ghana. As well was in Bicachero. Na. Yes, buying health insurance and abeboa papa. Now you say make a hospital, me or health insurance. Who say debia mo ba ma be some questions be brave. Me who receipt be na o ma church ni ma bi wo so me ko bisa wo mo chirechire mu kama e de kire me sika mi tua ye compared to da me call hospital na me nkra health insurance no e ba fam nti clearly health insurance no ye adwuma nti ye besra ban na mapɛ bosia de ama omo gyaade asɛm ato yɛn
especially oba yen enclave hanom a yewo private hospitals ni bebree nti se ekokoba saa no ana yen yewo within the enclave no yaso ba be ye hye nti yesrem panimfo mo hwe na munye hu bibi mfama yen Unisem Cement Ghana Limited. Unisem Cement Ghana Limited. Samchi Enterprise ada romenti wa konkren akofa de aba ama yen won potem ha no nyina yen sa ka bi eye papa me pacho oba samchi ho no mo a ye wa adwumafo ya hyeda fa mo adwuma se omo ba mo a mo beto nyoma no mo nkyirikyiri mu emfa nkyere mo omo abene ye wa abotre ewo ya de ton ho me pacho ye wo achim odan Amantra Wache Junction ehoro na be hunu Samchi Enterprise ya besi abansoro foforo bi wo ho kama so toss bi no ma besi wo ho no Samchi ye wo baakum kama any Dukes filling station ni di enimhwe 0243 583190 0243 eno ne number abefre na oye mason ni ana wankasa mpo na oba beto cement no eboro bag no aduonum a ye wachede kama bi ewo ho no mo ye de be ma unse ye di Easter nso de e ya adoye ene wo se ye Samchi Enterprise ebe ye saade ni nyina e de amount na ano herbal bitters any capsules sa bawo eboa wo wate ho asem okay unyanti ya mame emumu amane enkyere wo ano herbal edi bitters any capsules de aba se koko na ehawo usisi yade empem asede wo se wo ye wuntumi nye akono e wo se wunya atenkan wo se wunya no ateko obroni friend libido sa ateko a wo de one mento nchia na ma onsanka ano herbal bitters anase capsules no ebi empem no akosesa yade bi ede agu ho so ojo ho anye aso aye hye eno so nsaka droni bi beboa wanumu atuntumi ne di wakoma bo pedi emoja no e wo setimi circulate within the pulse na unya hoden di dwuma se sa movement ni sizi pe wanya problem anything na me kamfo adre di ama se mansanka bi e ma akwa fikyire a mo bebo bram anipa wo wiase ne mo mpata mo nyina ehunu se wakwa fikyire adaworoma me kamfo eye adre e de amount be ma wadwa pade na memu kom wonso so nsaka bi e beboa wo se ahia ye papa ni mu pa uyi a se akola kitikiti bi afen wadi 2 years ano herbal bitters ebetwe pie ewo Yesu din mu amen EK Esimim Drugstore ewo Odan Old Town Zango Odan Old Town Zango hono ubehunu EK Esimim Drugstore ewo ho okwa wonsa beka bi sanso na oba henkan FM hanso a wonsa beka bi any leading herbal shops nationwide and also so onsa ebeka bi number ni 0541 210 227 0541 210 227 we any number obefre na nkomo akademetimi edi na Frontier filling station se menkan sem emfa nkyere adrobafo Frontier filling station say eye fuel quality and a wopa ye catch us say do not compromise on quality na quality ni so de and one Frontier filling station into we a taxi driver trotro driver okada rider ana odi fuel edi dwuma make am full Frontier filling station e di amount ye ni aboabo market ni di animhwe e wa chema aboabo he ya o market no eni ni edi animhwe and anu ya na ebebie ye siesie ho kama one kasa do hono ubehunu sampa we mean business and intina ye gi so say beyond excellence Frontier filling station odi yan na ade asem Frontier filling station omo too much Ochinenti Enterprise as also auto fuel papa no ubehia car battery papa car battery a ding na eye kama na eche eye Ochinenti Enterprise and I make come for the amount and it can na ka wo pe car battery ata o se me kotobi wo kuma se me kotobi wo nkran me kotobi wo takra nha ho nkwa chirichiri sa nha ho nko central region ni dabi all in the name of Okoto car battery and ne nyame adom Ochinenti Enterprise wa bebie ne soto ewo Odan Community Hospital e chiri ho no mo a
car batteries type bi a wopɛ yɛde bi di aba ebia na wo car battery no wo bi asɛe wopɛ sɛ wo siesie wo de ba ebe ne kama de ama wo bi a pɛ sɛ wo sesa no obrani frɛ no swapping ɛno nso wo ba ebe ne kama de ama wo ɛwɔ ɛyɛ ɔdan community hospital akyiri hɔ no mo ɔmanfo amɔ kɛde nso bɛhu ne yɛn ɛwɔ amusiɛ no akyiri hɔ asama kɛseɛ ne barrier no ɛna ɛdi nhwɛnimu ɛyɛ 0245 639 729 ɛno ne number bɛfrɛ 0245 639 729 home of quality car batteries ɛyɛ Ochinenti enterprise ɛna mekamfo ɛde ama wo abusua wohwɛ wo mmerɛ no a sima no aduonu nkron ɛna abɔ apa anopa nonkron ɛho na ɛnɛ no yɛwɔ nkɔmmɔdi yɛdi saa nkɔmmɔ no wie afei ne mama ɔkwan no aba mu bi na yɛatumi ahwɛ asɔre dwumadie no ɛso ɛnra meka kyerɛ wo sɛ analysis bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ menu mmienu yɛyɛ na we should be sincere to ourselves yɛbɛbisa yɛn ho questions kakra ne yɛyi saa questions no ano aban bi a ɔbɛba biara no ɛda isu ne ban adi a ɛkyerɛ sɛ ɔdwene mmaa bunu ho ɛyɛ very good ɛyɛ good sɛ aban deɛ wobɛdwen the welfare of the youth ho nti woyɛ aban na woba no wode initiative bi de ba na yɛhunu sɛ ne nyinaa no gear towards improving the living standard of the youth thumbs up to you yɛbɔ waba so wayɛ adeɛ na mmom ɛkɔkɔba sɛ wode youth initiatives ni bebree de aba afei na ababa bɛyɛ duplicate wankasa koraa wonte aseɛ asɛ wei adwuma a ɛyɛ no ɛno ana wei yɛ adwuma a wei yɛ no ɛno ana wei yɛ a ɛba sara na akɔ sɛ ne sɛbi mpani anim wakɔ ne abɛta ɛmfasoɔ bi ama so enti woyɛ aban na woba sɛ ɛyɛ one initiative one policy ɛna wode ba aba bɛboa mmabunu no a ɛwɔ sɛ yɛ one and your focus must be on that one initiative and make sure say I yielded that results na o hwehwɛ no the moment I will duplicate no wa launch we no believe you mean emfa so bi ama because at the end of the day no sika na o tugu enema so akwese ne o to bo so na task no emfa so bi ama so enti yes it is good say government bi obeba no or appreciate the fact say I was see improve yen youth no wo mo asetena eyedie no ye improve ne ye di initiatives bi deba and I say so for the Obuoba krata no a the custodian the another initiative introduced by this government ediaba enti another custodian the Obuoba krata mu no say wo fa or say Bawumia launches youth volunteerism initiative. It's another youth-oriented initiative. Bawumia launches youth volunteerism initiative. What is the aim of this? Botayedi nyina se odibe peja mmabru no asetenam amomanyam faso. Enti enra I walked you through some of the youth-oriented initiatives government, this current government or the aba and coupled with near ene ababeye a traditional youth initiative because abai biaba obeto sadie no it is oba Ghana ha no mo your national youth authority national youth authority in 2016 ana yedi act bi de ba ya Act 939 Clause 3. No. Etre se omunfa a certain policies. Any ekwan mefa so be implementing programs. And the aim, and said they are doing this to promote or improve the living standard of the youth. And mebuno ye de be mom adwuma ye because over Ghana all the time, when we are talking about youth unemployment, the focus always be on the graduate youth unemployment. What about the undergraduate? Graduate in this way.
And as Ghana TSC and oba man mu a omo nye graduate omo mu kura doors chen omo ye graduate no enti de bia ye ka unemployment na ye focus ni nyina e wo graduate unemployment ya omo nye graduate ni nso we don't talk about them. What about near or call junior high school or we senior high school went to Mianko? What about your non senior high school went to Mianko University? Do we think about them? Do we factor them in our thinking, in our planning? Do we think about them? And also the question into Uba Ghana ha your uncle Phoebe Bromu ye owie JHS no one to asubium on in amufie into a bine edwin on so ho kwan abefo so man adwuma na. Then Ensan Juma comes in. And also so kwan ben ye fa so edi adwuma. Let me walk you through some of the youth oriented initiatives ni bi. Na also so tia senti the National Youth Authority no. But aya ye de ti ye nyina na say ye de be formulate policies and programs. Na ekwan ye be fa so a ye be implement policies and programs a ye mbota ye nyina na say emabunu no ebenya adwuma aye. And only a National Youth Authority ewo Ghana ha. Afei aban yi bae no. Odibi di bae. Another one and also so I am more or less like a traditional initiative. I wo ho. A youth unemployment agency. Sorry, youth employment agency. Youth employment agency. And this one no aban bi aba owodin ode ma no. Youth employment agency. EBC ya. When we wo ho no. Samo be kai a ye dwa no mo NDC for ba ye on be dane ani e no mo de jida so kai jida o kai jida om de jida de ba ye sikadie bebre wi a kire abuga pele dam sikadie course wo ho no mo enti always bia no I say we throw money at the problems we have in this country instead of say we will sit down find a lasting solution. Near find solving once and for all. No, we only throw monies at the problems. Ya tusika de ebo how no. Ya solve or how no. Ya tusika ne de abo how no. Enti aban bia ba me friend youth employment. We is my friend youth this. We is my friend Jida. We is my friend Asumesi. We is my friend Obinting and a woho. Enti one, your youth employment agency and also the was established under the Youth Employment Act 2015 to empower the young people to contribute meaningfully to the socio-economic and sustainable development of the nation and also create jobs for them. But question I want to say, any part of the say you to do the same Ghana through Youth Employment Agency. I'm not saying say binya you, but any part of the saying percentage wise, say it here. And you're very, very poor. Very, very poor. And your Youth Employment Agency, your National Youth but I didn't say the Bruno. But yet, Oba Ghana had a youth unemployment rate in Oslo. And what are we not doing right? If we have all these youth-oriented initiatives, aban bi aba or the sika ko, but yet yenya adwuma nya. Now are we being truthful to ourselves? And we just tickle ourselves na yes keke. And the Youth Employment Agency no, it's a year o say ya no. Omo ye adwuma ho Zoom lion ne hwan for no mo hye ho no. Zoom lion e maburu no mo prapra. And emrewane nkwakra na agi Zoom lion ye. And sometimes I sit down and maybe someone say na Youth Employment Agency no emrewane nkwakra omo ni youth no ana. Emrewane nkwakra na prapra no omo ni youth no ana because the Youth Employment Agency no botaye ne say ode be ma emaburu no adwuma ye na afei emrewane nkwakra agi adwuma ye. Omo no omo ye youth no ana afei where are the real youth? Omo we he. Enso me no ka say sika afa ho no mo no. Fa wanum a wo si egu wanum nyina betutu. Afei yete ho no mo na aban baaye. Youth National Youth Authority wo ho no mo an ebotan no so bebo ama maburu na enya adwuma ye. Youth Employment Agency wo ho no so ne ebotan no so bebo ama maburu na enya adwuma ye. Ye nhuru ne omo ye. Aban ya san de biem abeka ho hwede ode aba. Or the National Entrepreneurship and Innovation Program, NEP,
ɛde aba a nep ne wɔ hɔ na nep no ɔmo so botae ne sɛ yɛ flagship policy a ɔmo dwumadie nyinaa sɛ ɔmo botae nyinaa sɛ ɔmo primary objective ɛne sɛ ɔmo bɛ provide integrated national support for start-ups and small businesses. Start-up and small business nti so ɔbɛkae a yɛwɔ hɔ no mu ana mmabunu no yɛse yɛyɛ presidential pitch ne sɛ bi a me akasa ma bie madwuma me yɛ youth me akasa ma bie madwuma na madwuma na ma bie na timi flourish 1 or 2 bi ɛna ma apply sɛ me pɛ sɛ aban ne support me nti ɛba saa no a yɛbɛboa yɛ nyinaa no ɔbɛyɛ selection Ghana nyinaa ɔbɛyɛ selection na Ghana nyinaa mmabunu yɛyɛ selection yɛ nipa bɛyɛ sɛ 10 na yɛde wɔn kɔ presidency afei ni ama mo opportunity no yɛsɛ mo present kwan ya mo fa so a mo establish mo business no and then you talk about the quantifiers the qualitative hwan okay kasa abrofo ni nyina wie na afei ya compare yɛsɛ okay kwaku mensa ne di nkonim and it yɛma ne sika asomasi yɛfa support no presidential pitch so what da ɛwɔ hɔ enti we nso so mo botae say they will support the youth the graduate youth no a they have started something for themselves the startups omankasa eye bibi dia ma mo no they will support them question na mi wi a mebisa oni nyamae afei yanko ba ku bi omasan de aba budget yi mu ne omde adwan yasum a omo se ye frɛ no you start meanwhile the nep no so ho you start no hwede omo so omo de be omo se a vehicle for young entrepreneurs to get access to capital yebema mo training no yebema mo technical skills mentoring ene niema brofo ni bebre ni omo so omo be ye no enti mi bisa se omo se omo be ma training technical skills and blah 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 what is the difference between you start omo se ye ba be ma young entrepreneurs yebema omo access to capital yebema omo training technical skills and niema what is the difference between you start and the National Youth Authority? Because what I know is that National Youth Authority so no they give technical trainings and skills and nioma no enu bi na wo takrase no ukọ takrase a school no ma bi wo no youth development school na wo ho no but I ni bi no so what is the difference between National Youth National Youth Authority you start and niema then coupled with Maslock nso so almost had the loans to the microphone enti ufa national entrepreneurship and innovation dia program no na ohwe adwuma o mo beye na ohwe Maslock nso adwuma o ba beye you sit down and you ask yourself say is it that adwuma ni ho and enti yen create adwuma ni bi emfa ma yen party people yen create adwuma ni bi emfa ma enkrofo yesusu say ye wo opposition o mo boa yen ana because to me there I don't see the logic in this thing. Ebasana say always, yeah good and we are only good at establishing youth-oriented initiatives and we don't do anything about it. And it becomes much I do, but nothing. We only throw monies at the problems. We don't solve them. International Youth Authority ba ye wantimi amekreti adwuma ama youth employment ntimi amfa adwuma amrewom you start ne nepos and nep no eno na e de adwuma bebrewom we should be truthful to ourselves and so we beka no kra kire wo all these youth initiatives so mo de aba no e party sem no mo de party enti now ukọ constituency bia no a structure na ewo ho no se oye ye kwakwa koto aba oye constituency chairman a owo a certain position a eno no say e baba be ye convention e de ama political parties no oye organizer se oye constituency organizer nadmo na ewo constituency ni mu no una oye in charge of nadmo oye constituency youth organizer so all the youth oriented or youth related initiatives when are you in charge? We are constituency women organizer Maslock automatically when are you in charge? We are regional organizer also regional no Nadmo when are you in charge? The course one no and Sanyami came boa ye bia humana tum mo me kan tell me say de me kan me boa
That is what they are doing for themselves. Both MPP and DC. Enti ani tuna mo kwakoto abana utumu se ahopepre ye nhye da ntuo obi aka u but ahopepre wom owo that here the that so se oba be ye organizer no a oba ye constituency organizer na se ne party no eba aban mu a automatically no or nadmo or ye women organizer automatically or maslock or your youth organizer automatically no or call national youth or call youth employment and I say or call national youth and I ebia nepa na you start in your man obenya bi edi. That is what they are doing. Yeah, that ye hom yen kan okrenkyere yen ho. Enti me mesre a piece of my mind raw and unedited. Me dey mama no pay and say youth oriented initiatives no aye duplicate. And penny for enkeka bi mom. Now we shouldn't be throwing monies at the problems. Rather, young profile solutions, lasting solutions. And for my young problems, you know. Na young solve problem, no. San say young solve problem, no. That's a be high. Intimidi siere mama akwan mabamu no. Mi bu be say otiti aduane boning. Ema wo yefunu dia anadwo ani pa nyina da no ebebo dondo amwasa mom yenka no krenkyere yen ho na Ghana eyewo ene meme dia enyo nipa ba ko pe bi dia enye NDC dia enye MPP dia eneyi enkrofo yi pese yesesa abanim no mo ba bie no wonim die ntia omo ti opposition no mafuna adwo ekom de wom enti oba Ghana ha change ayeka no enye se ye change system o ye change who. We only change leaders. Inti MPP be dibia ne na furu ne yetwon ano okọ. Na NDC nso aba no be dibi. Inti opposition e komo de ne sa no a ho no obete so say yaya mobo dodo yeti sika so. Sika wa ha afi wo be duru aban no say say sika ni ba bia. Sa na tie o. Sa na tie. We only change leaders. We don't change system. We don't change government bia. We only change leaders. Erade nhunu ye mobo. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Mepacho number ye di bedi juma is 0201944485 0554820910. Mepacho di ni bebi akase free. Hello. Ebi yentio. Yo, mami chia wa no pay. Wa boy duma. Mami chia NDC from penifo a etiem anopay. Onabo Tina chia pa deputy organizer wa Eastern Region. Yo. Be come asem so wakasa. Na mumu pa se NDC ebeba abedi sika de. No way. Omo be di bi beto omo be ye ne sefata edema Ganafo akase nim NDC power omo ba ye eduma omo ba ye abo man Ghana ye man peni John Dramani mama sika kakra odi ye Ganafo nyina be dia da se ehu enyoma pa na odi ye tambe na petrol ni eton ne sen cement ni eton ne sen iron road ni eton ne sen oil emu ni ade ni eton ne sen na wo be kan say ye tisika so enso ekom de yen we dey do my bread Ganafo. Who buy ye? How many years na we yen? And this can I wait? What did you be saying? I book to say, what did you taxes be you when you won't find ye? Ghana ha, no cry and I saw Ghana. Or may you will pray or Ghana ha. What's a man play, me or I pray. I no board dinner with Gary will film. Not Ghana for ya share high share, share not have insurance. And no more. And they have insurance that we are no this cow. And so why na de buy and why na be ye first no ukita takweti hada wa ha na de be kwa dis buy na be ye so ukọ ba bia obetumi dia call hospital and so sambre no na ye adwuma na apenye and now man pani na do na ba bu o man so bu o man pa no and now we education ya ye and now oba anya school no kwa this I want to go school fees ni kwa ka hina na utia okay yeah that's it I'm not so kan every time mo dia never and this abeye bi papa wa be sisi hospital sisi school yate ebi nyame yadoma echina ebe sheda ma time no more na wo de aba wadaro ma di be akase free
Anwani wanti Obuoba. Anwa yinti o. Dase na mi sha ono juma pa odi. Sra anka ya juma ko dina. Na media ti mi de bia me ka senti enti NDC ni MPP fo enti enti mi nyu fi on papa. Party nketo na o zero. Ana o mu kom humum. PNC ni TPP ni ayi no o mu kom humum na o mu nya baako. No mu ni nipa baako no mu fa na man yen to abe man yen si yen hwe o mu adwen. Na de bia NPP NDC o mu nyina du kada ya o. We had this for opposition, or Musin, Mukandi, on by the certificate, Tienqua, when you who? Yate. Yo, Yate. Maybe I told you maybe I can say free. But I'm free at him or that old town bedman bago pen boss. Bedman into boss, and I pay Yakupo, we should papa. We should only with you for, we should on mammy, we should young can. Boss, if you are saying no cry back and so pa. Awo idea a chosa recording no ai na abɔ na asesa no na bɔ nsɛm a ɔmo ka kyerɛ yɛn abɔ anu mum na ɔmo saa citizen diade no and the asɔfo na bɔ nsɛm a ɔmo yɛ campaign ɔmo bɔ kyerɛ boss no come asɛm sitiatia boss hwɛ na nkyɛn bia na yɛn kɔɔfo health insurance ba mu studio ɛbɛka sɛ ukra insurance na kɔ hospital na yɛ ukreti car report time some no Kenya sa obo na enya ne bre ana pe ya hwe is akokra mi sem ya me ya na me se kwaji adu be hwe edu a ya akyerɛ ma me mpuna mfi sɛ me de kɔma mampani sɛ ɔnhwem obo anya edu kitu o sɛ na ya me ya no nti na pani ni cheche sɛ ebe ya kra ko hospital obi trace kan there mate ase na mu abaje no na obara kɔma sɛm no Ghana ha ho ye mpani fo mu di ya bro pi obo omudi ya bro papa na ye bompa ya asen nyame sɛ that 2024 ebe ya ho ubia sebi wa won saba akokwa atwa no de be geme de no fetim ata aban we na omudi ya bro obo ni nyame adwuma wate nyame enka won so ho wadaro ma obetumi aba na won so de owo ka no wo de aba abeto atiefo nyina anim wadaro ma odin kafra odin ni baby akasa free medin de no sim kasa free asimo na takireba o si ente o blow bobo aban we ankasa de no de aye Ghana for de ya some we yitrum because we di and hear more papa hey me say ne ya say asama aban we open ye to me asama o kan ye no nye no obesi so nye sa asem no odi so me ta say that for de ya some we yitrum na medin chiaba ma sa madam no fi akwati na me kasa ye me papa nyame enhyira won so enti nyankopon ya adom ene Supreme Court be kwa asetena na asetena Supreme Court e ko ni nyina no simple asen not member of parliament MP awo Honorable James Jachi Kwesen se mo be ka ya obi di na court kire se ogene ho tum se o ye MP enye na ene no Supreme Court atemu o kwakobuo ni nyina ne se omo kire se omo pese Supreme Court no ka se ofre no ho MP a enye yie enti ena ne yebesi bia nso ye de bebre mu wada romodin be akasa free balisto boy ni atimoda boss yenti o obonya mi sa ne ma pa o ye na na sa me dia sa me tu ja say so wotla net office no ko come to sister staff careful no e busa ya campaign for omumbo mo dia no mo hwe mai na afi de toss me no so mo bo tokuno musi no ọmọ ya de pa na mu no nka ya hwe ni se nka mo betale so kakra because obi ba no be peja de kwa ya sen ewu ọmọ ankata so na aba me come asem so no obo na de bia ya so ya se aban no se ya ka aban a ma ni pe ni bi nyo ma je se aban no ya president nko a o aban no bi pe twa president nso ho chance ya ka aka mo so aka ho that's na me ni andi ka kai se ya tell the respond ye ku se nya se ti me nkata o obokuri ma je se me se opon na so kwa to petrol a how do say guti na wusu send 70 ona mo da he out me to petrol 1.5 1.7 ya no an send na be obo ti yesra ban no ya ga na mdi kaka ya kasa ban na nye president nko a omo ka ho no yesra mu nyina so omo hwe na omo president ne so na bi wo ho me ya fa omo yemfa o man me ye de ya da se bebre nyame enka won so ho papa baluso boy or you very good pa ye ba no driver ne caller or ye reporter or ye good e was ye bona ba so
mekai sɛ ɔno ara no bɛbɛka sɛ mobile hɔ no baabi atu nti mpanimfoɔ nkɔhwɛ ne so mpanimfoɔ akɔkɔyɛ ɛna wasan ka sɛ wofa snit no area mu hɔ nso a curve no ayɛ sharp one nanso sign post bi ani hɔ wasan so akyerɛ sɛ street bulbs anaasɛ light a ɛwɔ assembly ne kwan no so hɔ no asɛ ɛnyɛ adwuma nti mpanimfoɔ madaroma yɛka ne 11 sei no na mo nso so mutu ho ana mo ɛde ama yɛn unfortunately ɛnɛ na ɔsɛ nka ɔmo ba na yɛbisabisa ɔmo saa nsɛm no bada ɔmo ntumi amma nyame yɛ adom a dasɛnɛ ɔmo bɛba ɔmo ba a yɛbisabisa ɔmo ɛde ama wo nti ɛnɛ no sɛ na medi kan kan yɛ no Supreme Court ɛbɛkɔ asetena na ɔmo akɔ akɔkyerɛ sɛ whether MP ni betumi afrɛ ne ho MP ana ɔntumi mfrɛ ne ho MP no ɛnɛ ɛna court Supreme Court ɛbɛkyerɛ nti ne yɛbɛsi hɔ bia nso no yana musini wɔ hɔ ɔde amanebɔ ne bɛba na yɛn nso so yɛde ama wo na wɔkyena ɛwɔ morning show ne so no yɛahyɛda asi ho kɔ so ankasa yɛbɛkyɛ odi ne baabi akasa free agya no ahyɛ nti o ababa nyankopɔn nhyira wo de biam ka sɛ wo adwuma no ɔyɛ ne bi sɛ ɔmokɔ nsɛnkyerɛ ne nteteɛ wowɔ ɛyɛ adwuma a m sɛ wode firi soro ankasa ne baeɛ w'adwuma no no nyini sɛ wobɛnu ho da sɛ ɔbɔba Ghana no class fa ye papa kan da pa e di asem beba on fa asem bia ma yo ye ho ya ye nyɛ nsɛmtwerɛ ye nyɛ gya die ho ye timi sa asem bi timi si e ma ye ti fi ko timi asem ho die ɛsɛ na asidi be ma ɛsɛ na asidi fo enso ye bɛkɔ ɛhɔ no bɛba no na asesa ye nipa so ye hu e ya na ho ɔgya ye de kɔkɔ ka twom sɛ adi ntina mo ye ni sɛ ne wani ye wa kan da pa trans ye hu sɛ ensɛm bi a nipa bi di aban kɔ court no ɔno nso kan ɔyɛ nipa wɔ timu sa asɛm wɔ die ɛwɔ mu sɛ mpp ni nso nti di yɛn ɛso yɛ bɛkɔ bɛba no na aban na wini nti asɛm no ɔka no ɛyɛ nokorɛ sɛm paa na wɔka no na Ghana no sɛ yɛdɔ bi no wɔyɛ bɔne a yɛntumi nka ɛne yɛ nnɛ na ɔkɔ so na sɛ nokorɛ no ɔbɛkɔ so aka ɛbɛboa wɔ no a bɛdam asɛm no nyame adwuma nyame ɛnka wo nso ho papaapa na ahyedeɛ a wɔ no nso so ɛde ɛbaayɛ ɛno no nti yɛyɛ na yɛde asi yɛasɔre so na dwumadi ahodoɔ aka no nso so aba bɛtoatoa so ɛde ama yɛn nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛyɛ yawɔda ɛno nti we have more time for our callers ɛnɛ deɛ madaroma momiɛmfa nsi ha na yɛn nso so yɛnkɔpɛ baabi ntina na so ate aseɛ John nso yɛ nipa ne ba yɛnkɔe ba bit param pam jage waya shong jage waya shong ɛno nti sɛne deɛ bi ɛka no no yɛde aseda ɛde bɛma aboafoɔ odi ahenkan Kwame Yeboah the international killer the abozage man ɛde aseda bɛkɔ ɛde ama no na yɛde bi akɔ ama adwempa Kobe K ɔhene ba Maakye na obi the message de by tenten bi ɔse ɛde nti na MPP aban ba aban mu a ɔmo sesa sika no na ɔnte aseɛ enti menua o question ne ma bisa de ama wo enti atiefoɔ no abɛyi ano o bisa me question ne bi ɛno de me ame de nti mafa okay ɛno nti Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsena ba yɛabɛtoa ɔsom ne so ɛyɛ for God and country Obuoba Ofori Amanfo ɛyɛ me medin ɛpatɔ ne ɛkɔ yie na wabɔ yaba so nea anko yie no nso woyɛ number no afrɛ na watwe adwen asi so na wate aseɛ sɛ yɛyɛ nipa na ɛyɛ nipa nso na ɛfom ɛyɛ nipa ɛna ɛde bɛkyɛ yɛnyɛ ne saa na Awurade nka yɛn ho makram miko ameka minyamatu ameka onyangotu ameka wanyangwatumo ameka minyamatu ameka onyangotu ameka wanyangwatumo ameka wanyangwatumo wina tata ikachimo wogwe woka wabanya kayenje sanye mwabawa kayenje sanye mwabawa kayenje sama wo danjino kayenje sanye mwabawa ni mwabawa kayenje sanye mwabawa kayenje sama wo wachuchu watu ni kayenje sanye mwabawa
ni mana tuna me ba me yo. Kaya jenjenza ni mo bo. Kaya jenjenza ni mo bo. Agwaga ba ki mo wa ye afo kala cha. Akechi mo wa ye anu nyamfe. Agwaga ba ki mo wa ye afo kala cha. Akechi mo wa ye anu nyamfe. Them say me no fit jump. Them say you no fit jump. Them say we no fit jump. Them say we no fit jump. Them say you no fit jump. Them say we no go fit jump. I'm a girl when you want to move in a cha cha. Catch you walk wa banya. Kaya jenjenza ni mo. Na gbe wa you know. Kaya jenjenza ni mo. Padi kete ku you know. Kaya jenjenza mo. Umre kwedu. Kaya jenjenza ni mo. Umre kwedu. Kaya jenjenza ni mo. Sumini nde ura dapa. Kaya jenjenza mo. Kaya jenjenza ni mo. Kinya budu you know. Kaya jenjenza ni mo. What you ni mena jenjenza mo. What you ni mena tuna me ba me yo. Radio Papa. Thank you. Ebusia anapando ndu abo kase bota na mede bra wansama hodro ne ebedi ahimo yen kase bomo na mede niti headlines no ba mede ede afia ampofo wa mrashe bedwani ojem de madesha won mo tamale papa di atudwa ya wo kire se eni obabi kokoso kanda pasa mo kokafa judge fo ho no eye ne kwanso ano no so ndi ohu chimato bi e wo ho sanso na press secretary dema Food and Agriculture Ministry. Also, the atudjo chese say yemfa ebro emfri Ghana enkwa manfoforo so biem enesa wan hwane akwa shoto emunsam so yede beba hukopiemu ewo Ghana pomode aso ya hodro mu a ene private health service fonso etia asamo mu kanyina ne se abani nya sika mfantua national health insurance atobutu na anwe ne se omene omatutu mu no mumie na national health insurance enfambo ho bra. Former DC ya wa sechere Afram Plains ono so de atudjo chese say apiatefo esum papa pensutobrem de wonum ensu gujam na so vice president akwasho omobo eboshe ne yehunu ho hwe na shebedwani ono so giram de madesha wonum Temale Central odi atudjo wa chese napko ya muso mu de bepa adwuma mamabru bepa adwuma mamabru nyina osesa na efragadam o na de enti awokasa ne mu nkyiremu obete awoyen kase bomu. Political science lecturer bi owoke NUST wadon so de atudjo chese nanka hu hiampo second of oriata ebeka se baomia ekotu franka ma MPP akebeboa osi na hu hiampo se wode sansam no beba betudwa na betete NPP amanyokuo no pa owura ba konso ede atudjo ni di ede Francis Dodovi wadi atudjo ya wache se NPP for breaking the 8 no ma no keke no mka se pa se ebebem na ya reality enye ejese enya de bebem ne abem kira emunsam so pinso ya de beba ukopiem achim so adura de hye de atudjo mo kira se dum so no ababiem na ha wo mu ndwuma pa emunkyerem ya de beba ntie ne nsam ahodura bete ewo yen kase bomu ni tini headlines ena media ba kase bote wasi midi afia ampofo wa meda